ayen church. Yes. To me in 1:1. Topic ni say man-made religion against the creator. Wow. Man-made religion against creator. Against the creator. Wow. Nipa. And she say soon. And your bad here. Idiocy. Submission. Na so wo mu bia be hunu. Wo kita man-made religion no. Enu na hye. And your pacho was somebody po. The Bible ne kasa ye boni tetew ebretia yen. Yama Bible ne kasa. Yes. Yanko John chapter 5 verses number 39. John chapter 5 verse number 39. Bible kasa. Etifiasam. Was it yen? Apam dada danse. Was ya pam dada danse? Ose mo hwe choro sebem. Choro konkon no twegya mpo ya wa maye won si. Obi biara ma Bible ne kasa. If it's a mususu say. If it's a yesusu pefe say. Ya wadan kwan wo mu. Ya wadan kwan wo choro konkon mu. Yes. It is also for so for the Bible yimu nya dwuma dia. Ni se ba kwa man-made religion. Oh yes. Yes. Ni se se no enko gira twegya mpo de creator so da. Oba de hu yamobo. Amen. O man ti asem Amen. Odofo ti asem ni yi. Enne nyame som ni pe bia creativity. Amene di hene ne. Okay. Na no be man-made no. Ube hunu man-made religion no. Ana be hunu creator no so send nje shete. Oba de ma yenti ase. Amen. O mia kumam. Amen. Etiti ha. O nyankopɔ bo so ba asase. Genesis 2 verse 15. Okay. The Bible. Genesis chapter 2. Verse 15. Bible kasa. Onyankopɔ di onipa kodua di ntrum. Onyankopɔ di onipa adam kodua di ntrum. Sa ono no nwe. Sa adam no ho no nwe ho. Onyankopɔ hye onipa se. Ani onyankopɔ hye onipa adam se. Tuomu hania nyina. Enua be wo tuom wo nyina omu timi dibi. Dibi. Omu ndibi. Na papa ne boni no die dia. Na papa ne boni di esi wo no se papa ne boni di esi wo no. Edibi. Omu hwe. No mo fo sa akokasa adua no. If said that obedi. E da onipa beti bia die no. Wo na mo be wo na nipa be wo. Odofo. Sabra na bonsam so afa dwene so betiti nipa ne nyankopɔn tam. Edi mra ne ba wo nipa adam nkyɛn no. Ana Satan fa dwene sɛ ɛde di nyankopɔn akasa nipa mfa ne nsanka no. Ɔbɛfɔ so ma nipa de ne nsaka. Genesis 3:1. Genesis chapter 3 verse 1. Etifia sam no. Ɔse benka sɛ. Onipa asoɔde. Ɔse onipa asoɔde. Wo ye ni tie. Na wo ye ni tie. Eche wura mu muadoma. Eche muadoma na wo nwura mu nyina. Ko ye wo mu nyina. Hwe Bible no mu. Okacho oban ne say. Ɛna ɔbɛto if na ɔkache if sɛ. Ampara Onyankopɔn ka say. Sister if ɛyɛ no kure sɛ Nyankopɔn akyerɛm sɛ mu ni nua bɛwa. Mo na mu ni bi ana. Hwe Bible no mu. Oban ne kacho ɔwɔ ne say. Ɛna ɔban ne kache ɔwɔ ne sɛ. Etuom hanua ba nyina edi bi. Wo we. Wo twɛgya mpoya wa hyɛ yɛn sɛ nua wa nya yɛn di bi. Nanso dia si tuo ni. Nanso dia ne si tuo ni finfi wo de. Onyankopɔn sɛ mfa mo say. Ba de ye wa ma yɛn ama yɛ wɔ ne si yɛn fa yɛn nsa nka. Na mu ni bi. Na yɛn ti bi kura ni. Na mangu. Na yɛn ngu. Ɔwɔ ne kacho oban ne say. Ɔwɔ ne kache Adam ne yiri Eve sɛ. Ɛnyɛ wo na mo bewu. Sister Adam otwɛgya mpo Nyankopɔn boa. Ɛnyɛ wo na mo bɛwu. Onyankopɔn nim sɛ da Na mo ni bi no. Nyankopɔn nim sɛ da bɛte bi adie no. Mo ni be biebie. Mo ni be biebie. Mo yɛ sɛ Nyankopɔn. Na mo yɛ sɛ Nyankopɔn etu nipa. Ehunu papa ne bɔne ti nipa mpre. So obɛkɔ so ayɛ nipa. Onipa pɛ so obɛfiri nipa yom ayɛ sɛ Nyankopɔn. Ɛne yɛ nnɛ. Onipa nkɔ so ampre so obɛkɔ so ayɛ nipa. Na onipa pɛ so ofiri nipa yom. Na obɛsi kɔ ayɛ sɛ Nyankopɔn. Ɛne yɛ na onipa timi si ne bɔ. Aye hyehyɛ ni tie twɛdia mpo yawe. Me so nyame som na wo som no. Wo be hu na wie ye. Se wo ma ma adinim. Nipa dia wa kreti ahyehyɛ di Nyankopɔn di ato so. Wo problem. Me do free baby do aba baby. Yes. Odi fama ye mo hyehyɛ na me fa lebo ho. Oti ni sana dwe se me ba ni nkuto ni so. Enye nkuto ni so kra. Me go free baby dia ba na be hu nyina so. Oh yes. Otwɛdia mpo lo him ya we hu ya mabo. Amen. Eti wo nipa mpɛ so be kɔ so aye nipa. Opeso free nipa yom be se oba de the creator. Eti otie wo wo no. No nim say satanic. Oni say Satan awura wo woni mu da nipa tete woni Nyankopɔn tam. Say Satan no a owura the garden of Eden mu no and na wura insonim so obetete nipa ni Nyankopɔn tam. Oba de mie promfa ma wo. Omanti ase mra. Eti oni ban ekote aduaba ni di mantete beda ebetutu beda woni nipa tam. And the coffee will break yen, our sassy so.
free adiboni ba no onyankopon pu nipa pamu nipa free adi ntrom wotie Bible no pamu nipa free adi ntrom when Satan pray so be nhwehye hwade bia Bible kan ha etimi twani sini di wapa point bi so after no one su yire no ye hwede see our Genesis chapter 9 verses number 18. Genesis chapter 9 verse 18. Aye, Genesis 9:18. Etifia sam. Oso menka say. Noah asefo epeti asase. Edi no one su yire ni twa mu no. Hallelujah. Amen. Di onyankopon ye nie. Osi nipa free adaka mpiatie Bible no. Osi na Noah ma ofri adaka ni mfri adie. Noah ma no mfri adaka mfri adie no. Omo ne sem. Ba ko ne wan Sem. Ham. Japhet. Na Ham ne Cain eja. Ana Ham nso be ye Cain eja. Yen we Noah ma ba sa. Wa mu ni Noah ma miansa Sem, Ham and Japhet. Omo ni pa free ko peti. Omo na nipa free omumu tie Bible no yo. Afri omumu ba peti dan. Ewiase. Na hyehyane kon sai. Noah frase yekua. Oye bobetro. Ana oye bobetro. Onum sane bi broi. Ana Noah kwa wen sane bi broi ye. No na ntoma dan mu oda. Etu akoda deja ama ne ho apa. Kwa. Na Cain eja Ham eko hunu deja. Na Cain eja Ham eko dem wo ko hunu sane papa da ho. Okaka tani ni no ba no. Wo ko hunu papa deja mu opie ba bonti no be huru ni papa eche ni niam se kore oluma no wa boroma no hu nyina apa. Na sem ni Yafet fantom. Na sem ni Yafet. Omo fantoma. Omo fantoma. Omo nu edi gomu mati so. Omo di gomu mati so. Omo na minchire. Omo di omo fo mani manwura dem omo di omo chi na wura dan ni. Edi kokata omo ja edi omo ko omo na pem omo papa na pem omo jantoma ni gu omo papa so. Wadanu one. Sabe na Ham di wakọ hwe papa da je mu. Kola boni. Asa be gira bonti ka kire nkrofo. Denesi. Et omo do omo no ma jade je. Omo do omo hunu papa da jem. Abra no edi so titi free. Abra no wani so titi free ni sabro no mu. No trade ne be kuma na. No trade ne be kuma na ayo no. O kan say. Asema pie free na no ba ni say. Ya do be Canaan. Me madeja no abehemu no. Ya do no Canaan. Wo be ye akwama. Na bisa kwa jisa de ti no wan no me abrantie ne fa ne Ham no. No do me the firstborn. Kebabu num. Obeye akwa. No obeye akwa mu dan. Obeye akwa mu dan. Akwa mu akwa. Amani nia ayesem. Eti Japhet. Eti your kind say. Ishani sim nyankopon. Enshani sim nyankopon. Ewrade. O twediam po yawe. Cain enye na kwa. Onyankopon ma Yafet asentre. Onyankopon ma Japhet asentre. Ontre sim intomadan. Ontre sim dan intomadan. Na Cain ade. Onye makwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ha, asam no so ye papa. Koso. Wase? Ha. Ishani sim nyankopon. Ishani sim nyankopon. Na Cain anyom kwa. No nyankopon ma Yafet asentre. Nyankopon ma Japhet asentre. Ontre sim intomadan. Cain anyom makwa. Cain ba yom akwati odome ne ba kuma no. Yes. Nti mienu no ene na nchira wo muso. Nti mo hwede Satan pese wo ye. Satan di wo chiri se ye nyankopon apu obi. Na wakofa no yongo. Okay. Se me do ba bobra. Nti hwade bia esi wo Genesis 10:1. Genesis chapter 10 verse 1. Ko Noah want to atwaso. Yen mu Noah ma. Na wen mu ni Noah ma. Sem. Ham. Ene Japhet I want to atwaso. Esu ni nechi no. Ensu yire nu akire no. Ya wo ema wo. Omo wo start so mu produce ema ne mema. Japhet manie. Goma. Me pacho tete bre no uchichiri kura na udi an den. Atoso. Goma into for ancient atlas na. Hunu nkuro bi ho ntimi be yi ancient atlas a kirawo. Na o hede wa ancient atlas netie. Bo say ene di egusu nyina ye modern names. Yes. But ancient ne de no mu kita din a nipa chichiri kuro no nti ene eda so no very good. Eba eni Togama, Toba, Goma, Put, Kus. Ye be free, be ba kan kwaso. Japhet manie. Goma o. Magog o. Madia o. Yawan o. Tuba o. Mesak o. Tiras o. Goma ma. Akinas. Rifat. Togama. Yawan ba. Elisa. Tarsus. Kitim. That's what he did Tarsus no. Baby asuma ye nua panyi Jonas so onko no anu odwane no. Onko ni wi na anu odwane Tarsus na no okona nsu okoda abonsu yam no. Ko. Kitim. Donami. Ko.
Yenimini nsuo no amanya. Omo ye nsuo na no aman. Omo free kwapeti asase. Omo so free kwapeti asase so. Omo bia kasa. Kwaso. Ene musua te. Kwaso e. Awa manaman mu. Awa manaman. Ham ema. Ham nso manie. Kus. Misrim. Eti ham no a ye kase no. Munti o. Ham na ye kase no. Ham awu kus. Misrim. Kus wu Misrim. And put Cana. And who put Cana? Ye na kwa ye put. Okay. Shababunum kus ewu Nimrod. Kus na bewu Nimrod. What would you have? Dear cousin say Tafano. So the baby. Tinema. Obi akasi no. Nimba hede ne ba ne be. Ono ko Nimrod. Ono fra say you 2 4 was so. Obi akasi ni we did a short and ne ba. Na sidi na ba ye kasia. Why mighty? E was asase so. Ono ye bomofo wo tumi obrade ni. Ono be ye nipa wo tumi wo twadiampo ya wanim. Eti omo kan say. Eti no omo ye tinye so tumi wo nyankopɔ anim o. Obi a odi ni wo si wo say. Yan sum no say ye sum creator no. Bomofo wo tumi obrade religion that be free. Yes. Satan created it. The club. Na nsori be braji atum. The club. Amai wo do be brafa. Yes. Odofo preaching apostle point be me preaching no. We was not here asem ye. Yes. They are casting no. Ono na sini ena obawu Nimrod. Nimrod yi. Omo kan say. Do we asi nyina ji tumu kan say. Bomofo tumi obrade ni obi o tumi ti say nyankopon. Eti say Nimrod ni e. Ai. Na hine fiti ase. Nimrod ni. Na hine fiti ase. Ene Babylon. Hallelujah. Amen. Nimrod ni e. Na hine fiti ase ne Babylon. Yes. Nimrod. Shagibia Nimrod nyai. Odofo. Say Nimrod, say the Babylon Nimrod. Yes. Am ye kreti oba ne ma me Semiramis. Semiramis. Nanche shani ni Satan. Efa nyansa kwan. Ye ni baby Semiramis ne ma me ni papa free. A Satan ma me ni. Nimrod ne bono. Why na ye nianu Roman fo. Ekofo ne beda ne mele. Etwanya wonti religion ase. The beer. Me di free baby na me put statement ne ba. Yes. Other for we was netian sempano. Hwade bia yakwa. Ba yakọ. Nimrod the church Babylon. Yes. Na kwa fa so church Babylon ye. How you want to come what from Satan for so say. Di pan kom mom no trafa ko. Na omun si dan kopem soro. No mo no man ko di ako. Genesis 11. Me di si ona abesa to asukọ. Genesis chapter 11 verse 1. Any baba tenten ko. And the first baba tenten. Osi baba tenten. Na ta sisi fonya ya no kro. Na wiase nyina ya no kro. Kasa kro. Na wiase nyina kasa kro. Utu kwa fe po ya no. Awutu kwa po ya no. Hu asase tam. Hu asase tam bi se da ho. Na omo tena ho. Omo si ho se. Na de wiase fo ni nyina bom kan ni se. Wie. Mom ya taya. Yen to blocks. Na yen to. Kwa entire ni ya mabo. Yen twa foundation. Amanya omo dotie. Ni pe dotie nka ho. Ano kasa wie. Mom ya chichi kro. Yen to abanti. Si dan. Na tefi bedu soro. Nenko Satan. Already pepsi ni pan come home. No fanyi person cause demonstration here the creator. Ye fanyi din. Don't because a man-made religion against the creator. Omo come wa bom na obeti ase ne. Osu come wa dan e bom. The say in the beginning no e be sabam. Am we asa come wa bom. Ye benya one religion. Yes. One government. Yes. One leader. Yes. One currency. Yes. And one worship day. And I'm Kwamuba. Yes. New world order ba. Yes. Are you ready? Yes, you never can wa bom. Wonimu amwage nya sharp woni mra wo so. Na wiase dum pampan so bia. Si amye bom anya de gidi for. Me so be from so oti asori. But se wudi anya na leader wudi na chi no. Hallelujah. So I'm follow the creator. No follow the man-made religion. I want to tell. Yes. Kababu mu nyanko. What's a wie? Mom ya chichi kro. How much chichi kro? Ye to abantenten. No mo to abantenten. Ana tefi bedu soro. Omo de kwapem soro. Ofu sa adwenban. Wa fra mo se mo mra. Da bi. Ya wa fra mo. Da bi. Wa se mo mra soro. Da bi. Adwenban Satan ba wura mu. Ye fanyi din. No mo mfa create engi din so omo tibe si dan frefe. Akopem my brother he. Enkofo na dwenko no mo nya na very dangerous. Yes. Omo tibe nya dwenkro si dan. Sabre kwa na yon road ni wo maba. Da bi.
and omodi anyo road and na Ghana a dan create blog secret mibu na nkofo etimi asidan madane kopem soro yawe ampa so mu sikwa yes because to be tachire Satan to be tachire yes wo de tie babo na already through be here kronia man things so yawe bie na ni one day o hwe dan ba se ne egukuru ba nya yize and o kan say asemo yawe kan ne say hwe am your man ba ko yenti ankofo we nu matimi ayadwenkrode edan yi be yi say omo komwa boma yadwenkro Satan unite om omuna kasa kro no munyina kan doma frase yoy na doma frase me transi din na me dia mani so tete no watwa mo ha bibi etimi so doma so bibi etimi tinya popo ya we say tumi no mo de bana no odere bibi etimi nyadan ya wa wakase bibi etimi so mo kwan no na je so ja mo mbayo yes komo de bampa yes ka babu no wie mommy yansane anu kasa ni mommy yansane yankoyo mo kasa basa no obi antene nyoko na so obi antene nyoko kasa o mbeja adwo wo yo no yes anu luma bomb from a buffer ni peniso at once na kwa no oye chief mason no botop no entempa na wadane mamprusi ni wanu so mix mortar wadan ebia dane Chinese fo ebia dane Indian fo ebia dane French fo enti obi tiem blog e woni kasa mu a no bi so buafu no atem twon wancha no bi so age so wancha twon efe kasa na yebisi basa ebia dane krobofo man na konsuo no ebia dane asantefo ebia dane nzimafo efe kasa na yebisi basa sa bra ukoto woni kohwe ehwa yeden ye odofo eti akwa no oti top one wadane mamprusi ni watiemu blog wo mamprusi kasa ana emrante da so blog so batop no ebi ye nkranfo no so dinam o the blog ne ba no so okamini we got to blog na then actually and I'm fantini no also mixing more than to a lie esebaze if a bisi say yawa ye ne basa if you have no if you want it we hwe we animu na say what to kasa not the sat to come say kwadwo yanko na kwai adwumbonya bantim no aye what pretend say no want me kasa because the ba omu no because omu fu say omu pretend omu ho na omu ntom kasa but ayade bi na bawuro mu no bia ta chema asesa it is a metiwe kasa me de misatu ko mu a na me ni na tumiri kasa yemfi ewia akura nko na kwa kasa asesa odi ade babo ya kra yenye dai yehu ene fe ni pastor so mo bopete kwa if you have no free work on already boni patcheti asase eno twedja mpo ye wo boni papete wa yifa asase ani omu jai kro ni chichire eno mu jai kro ni chichire etie flower babel eno mu tu odin se babel asie ne basa if say honum ene already ye asase kasa for yawe aye wiase nyina kasa den basa Nisa anka nimlodi dihene yes Satan fan so creating man-made worship man-made religion yes akani pani nyina bom yes sankofo we nyina nyankofo ma di nyankopadi no ofa de kasi nim hamu na sini na yebenya assemlames ano wu nim lord hallelujah amen owie no onu anim lord no onu wo no nim lord wiya semlames say nim lord akọ wura awiyam eti wabaye son god eti ni peti asase so hwe otumfo no a ba bobo ni din no si obaye otumfo nti wawu ana ne maame semlames say ne ba na wura awiyam eti so pejoba ni hwe wiya no huna wiya na omo nyini se ne ba no eno mo hwe no hand ye benya son god worship read the bible for me okay twaso nyanko what's it 10:8 no kwaso what's it Nimrod ono frase yo tumfo awasasi so oya bomofo wo tumi wa bra no benya tumi a na bru tumi nyina so na nipa som no eto ka so bomofo eto ka so nipa dasani a oti se nyankopon to Nimrod nie oti se Nimrod nie na hini fiti ase ne Babylon yes that is the reason why ntia wo twediam pon yawe wo pick a dim Babylon is symbolic. Yes. I just go read the book of Revelation. Okay. It will tell the book of Revelation when you go put the key word, say Babylon. Yes. It's a biblical prophecy, mono. Now we are in Babylonian time. Yes, yes. said your name Lord Wabu ni pano.
Hallelujah. Amen. So what did be Ochedi Ampoya when it took the book of Revelation, chapter 14, verses number 6, chapter 14, verses number 8, chapter 14, verses number 9. Revelation 14, verse number 6. What's the main say? Let me hold above for don't say on both for Otuna Masul Fifi. I want to fall soon Fifi. Oklada Sampa. What it has some bad Boyas Quaquase. So catch a Matias as a me name. A man named Musiaku. What's your mind in Musiaku? I would want to go for you. I would want to go for you. What did I kiss it with the Muslim? What did you say? Tell me someone your name. Muswana Copo. You the creator and actually crying. Namushan Monam. Namushan the creator and any Monam. Every side. Natemo Donna do. Mokotodo, your son. Kutuni Pamun Kutu, your boss, Rubasasi. A ponia to train your boss, a pony sunning. Verse 8. Verse 8. And here, Tosumi, and here, Tosumi, with any penny. What the check can say? What the check can say? Babylon can say. Babylon can say. What she say? Anything that the book of Revelation, other use the name Babylon. Abraham, Satan said, "Wabonipano." Yes. Abraham, Satan, Wabona Hadie. Bible so benya kwa boabo domano. Yes. Because end time. And I'm bisa question say. Sa religion na abeto no. Abeto de free. E find the beto. Afo mbegina so dia boabo nipa no. Wo de obete Bible be ka sem akire. To aso kakre. Babylon ke sina hwiase. Babylon ke sina hwiase. Wa hwiase o. Babylon na hwiase yo. Efise. Wa mama na manya anom na jama mo abufu nsane bi. Wa mama ma eden. Anom na jama mo abufu nsane bi. Wa mama ma nyina eden. Anom na jama mo abufu nsane bi. Hallelujah. Amen. Ewiase akonum adwama mo dan. Abufu nsa no. Abufu dan. Ensa no. Abufu dan. Ensa. Abufu nsa. Yes. Amanama akonum abufu nsa. Kwae. And yet also miensa. Abufu nsa. Yes. Ewiase akonum mama abufu nsa. Ewiase akonum amanaman enhyehyɛ ya. Adanye abufu nsa egukuru wamu na nipa bi guso no. Odofo sa wo num bia enemi be yi ni 1-1. Yes. Maame ne se de ba na wura wiem to mo nso no. Ntini penso no. He. Anche bia. Na maami akofafuro. O say ne ba ni firi huhum abeden. Abenyin se no. Ntokoda nsuo a ye frɛ no unim nsuo kum. Okoda nsuo bi ho. Hallelujah. Amen. Tigris. And then nsuo kan the book of Ezekiel. Ɛhɔ no kɔ wo abrantie bi a ye frɛ ne den Tammuz. Owo Tammuz a wɔse Tammuz no. Awia no na abenyin se no. Enti ne banim Lord no wa wia ni mu no. Hallelujah. Amen. Ne banim Lord na saba back. It will be the son of the son. Enye o awia o. Enye Nyankopɔn o. Oba a oye awia ne ba. Nti muntie nyamesum wei. Maami wei wo ne ba Tammuz natural. Osi ni pan worship Tammuz. True. I'm for some for Tammuz so and fan call worship eye nim Lord awia. The Son God no. Maami wie ya. Also anonso ye Holy Ghost. This is the Trinity ya. Omudia me wiase. Ye Nyankopɔn oye baako. Yes. Onya miensa. I'm telling you. But ye gidi say owoba. Yes. Enti wo tell me say Nyame basa kro jai de ochire no. Nyankopɔn ye one. To kind John 17 verse 17. February 17 verse 5. Come up and me John chapter 73. Verse number 3. Verse 3. What's it? Yeti obadi Nyankopɔn. John 17:3. Yeni dankwa no. Was in the yes na ka so yeni dankwa no. So mbe hunu wo. Se o oka chesuafo no o bomba ye a che ne papa. Se o mbe hunu wo. No kure Nyankopɔn. No kure Nyankopɔn. Ene de osoma no. Hwe Bible no ye. Yes. Hwe Bible no. Yeni dankwa no. Yeni dankwa no. So mbe hunu wo. So mbe hunu wo. No kure Nyankopɔn kro no. Ni kure Nyankopɔn kro no very good. Yes. Uti amecho. Mani abro. Hallelujah. Amen. When you dankwa ni say. Ombe hunu wo. Ombe hunu wo. No kure Nyankopɔn kro. No kure Nyankopɔn kro. One. Ne dia osoma no. Any dia osoma no. Yesu Kristo no. Yesu Kristo na zede Yeshua Messiah. Yes. Orogwa wutia mi. Ene Nyankopɔn chiche no mu miansa. Jade mu chia no. Comfort Trinity. Ewe ebe wura nyamsum na wudi we achi.
Yahweh for the second. Amen. Obia kumam. Amen. Woni ma me catch na mo adwenya sharp. Yes. E ye strategy o man fa. Ano be si way akowura Roman catechism. Omo na Jesus Trinity we buy. Na me review security me say I am man made religion. Yes. Na kutia the creator. Yes. And so we be agiatum. I'm sorry yeah sorry no. Any religion buy no. Ye benya Protestants. Yes. And conform from solitaire for and then solitaire for no way. Why day? Bless be why? Omadia tumo. Methodist why? Omadia tum. Anglican why? Omadia tum. Isaiah why? Omadia tum. Protestants ni ne. I'm after the Roman doctrine no. Emma ne. Christianity asai. Ubehu Bible be cast match. And ye benya the Son God. Aya no. Hallelujah. Amen. And ye benya kind women 8 Isaac 8. Ezekiel chapter 8. Verse 14. Verse 14. Or the member already fear pronkasiye. Isaac is all done. Yahweh say Isaac Bramencha wadiye. Actually, tiffy fam num. And no page and quite tiffy fam. Nache. Nare. A hona na emerald. I want no ma be so much tiwo. Ah, omusu tamus. Omusu tamus. No mokoto tamus sorry no. Verse 16. Verse 16. Also the or the member already fear. Or the member fear to my diabetes. Nache. Nare. Already as hona. Already chediam pa so dan no musum woman. Enten only for the buchian in Tamunu. A Mako 25. When a teacher Omudomachi adanya chire Nyankopon so dan. I know money cheer pray for no mudo mani ma chire apueye fam. Omo koto chire wia. Sorry. Eye nim Lord, Son God. Tie nhihye ni ye. Na ba ne sai ana begura nyamesum. Etukwa. Nyankopon boss ru ba asase. Wiase na mu ye nyina kam ho bom baako. Ene fa kokwa si wiase. Kokwa si wiase no. If a man we conquer we ya, no afa ni nyameko. Yes. O man we conquer we ya, no afa ni nyameko. Yes. O man we conquer we ya, no afa ni nyameko. Yes. Edihwe maami we di atutena. Esim lames no. Any new Lord no. And ogura country bi ma no wasa ni din. Yes. Etianu na fefi oba no. By the year 626 BC, 626 BC, and a Babylon for leader from Nebuchadnezzar Papa, a fighting against Assyria. And Uncle Fine, no the Babylon. So and also somebody on the and if a mammy do at Titanano, Monshe, chat na me de to one. But the chat me too. Now, and that one. Chat na me de to TV. Yes. And if you are man biara. Sini tiri PM no hwe din ahodo a omode man okay yenhwe yen start nim Lord no ono gina ho say oyeden the Lord of the heaven of heaven that's the father awia bosom Son God no ana ne ba ne de tamus so be den the son or the Messiah hallelujah counterfeit pa ana ma menu Semiramis the Semiramis is the Queen of Heaven. Oh no, Muketi so ye Holy Ghost. But on the 40th preach me preach ye any ghost. You ye holy. A Holy Spirit. So ye so for now ghost. Holy Ghost. It means who teaches a program made in him. Yes. It's not a ghost. What the Holy Ghost can achieve near Saman Kron. Or Saman Kron. Now we just saw them. Me for Saman Kron jam me to fire. Head watch that. Or Saman Bain our friend one. Hallelujah. Amen. Yahweh Mount Amen. The Trinity that are in. Yes. Almost is ya for Panyanko Badia 722 BC. Yes. And it's for Yebenya Samaria for Samaria for Kofa Bosumbano. Yes. It's Yanko Israel. Amu frep papa no. Amu to papa ndi Baal. I want to give bar. Do it Bible na semua. Bar no is for consume no. Yeah. Hallelujah. Amen. Now your son God in your friend bar. Okay, the book of Jeremiah chapter 23 verses number 11. Jeremiah 23. But every 13. Samaria did for the but who kwasi asam. Omo the bar sanko. Omo the bar ya den. Make the bar in the creator no. And your son God no. Yes. Ghana so for the you so bad but they don't know. Me see I am man made religion against the creator. Where Obano swear?
Anybano. I'm friend Tammuz. I'm to the Tammuz now. Yes. I'm for Tammuz now. And I'm Mamino. And I'm Mamino. Astoret. I'm friend Astoret. Yes. Me pacho young for another country. The Phoenicians. I'm friend Papa El. I'm friend Papa El. Anybano. I'm friend Bacchus. I'm friend Bacchus. And I'm Mamino. And Holy Ghost no. I'm friend Astat. I'm friend Astat. Young for Babylon. Babylon for benya wiase to me no mo fa bosom no ko mo mamu no. Why? Papa no mo friend Belus. I'm kwato papa ni din Belus. Ne ba no friend Tammuz. And no mo kwato friend Tammuz na. Mami no. Ana mami no. I'm friend Ria. No mo tun din Ria. Oh Easter. It's Easter. Ye baba ho. Yes. Easter. Ye baba ho. Yanko si Assyria. Assyria for friend papa no. God ni din sa den. Ninus. Ana ne ba no. Hercules. I'm tun din den. Hercules. Ana mami no so I'm tun din sa den. Beltis. Me pacha yanko Greece man. Greece man so. I'm friend papa no. I'm to papa ni din sa den. Eya san God. I'm friend Zeus. Yes. Pa. Ena ne ba no so. Dionysius. I'm friend Dionysius. Ena mami no. So. Aphrodite. I'm friend Aphrodite. Yanko Rome so. I'm friend papa no. Rome o man ni dom yahodo mienu. Yes. Ya wo the state. And you the church. The church. It be church. It is state no. I'm yes to me no. I'm kwato ni di wo hosa den. Jupiter papa ni di say omunyame ne friend Jupiter. Kwa Ena ne ba no. Artist. I'm to the artist. Ena ne mami no. Cyber. And I'm friend Cyber. And Diana. Hallelujah. Amen. Egypt for kofa bosom no a. I'm to this day. Ra. Yes. Papa ni di no. Ra. Kwa Ena ne ba no. so series. I'm to the all series. Ana Horus. No Ena ne mami no. I'm just say Holy Spirit and the Holy Ghost no. I'm friend Isis. And I'm to the Isis. Ana Hathor. Matcho Isis no. And abeye group be din. And no better say yanko. Ena India. And the Indian for so. I'm friend papa. I'm so far bosom ko mo I'm so kwato papa ni din say dai. Vishnu. Ena ne ba no. So I'm to din say dai. Krishna. Itina benya Hari Krishna. Yes. Haribo. Read the yanko. Ena mami no. So I'm friend Isi. I'm to the Isi. Ana Divaki. Yes. Ena China for so. I'm friend papa no. China for bosom kasi am say nyame omo so no. Ayo God say sia no. China for so atuni din say dai. Panku. How? Dai Panku. Ena ne ba no so. Yi. I'm friend Yi. Ena mami no. Ano mo so ne kasi power China. Ya friend say dai. Hengo Machopo. Me yen ma yo mo nyina ni ma kira wo. Yam ko Mexico. I'm friend papa no. I'm to papa ndi say dai. Turtle. Pa. Ena mami no. I'm friend Hey. Papa no. Ne ba no. Yeah, ne ba no, sorry. I'm friend Quetzalcoatl. Ena mami no. I'm friend Kotlik. Yeah. Edi ya hallelujah. Amen. But you first time me na point. Yes. Hallelujah. Amen. O man biara. Edi o man biara Roman for Ebiase Babylon for efa ko mem ko se sanidin ko wan se sanidin ya umbetrezi abefa and the country we conquer country we ya watam treaty God yes no the kwani mem no akose sanidin no say de be ya chiri kro na firi mo hu na chiri kwan and the Roman for ya check Bible no Roman for be nya wiase to Babylon for nya to me but dia 626 BC and then Nebuchadnezzar be dia but dia 605 BC but dia 538 AD. Yes. And you be now mania, you find in Medo and Persia. No so open to Babylon. You quiet Daniel chapter 5. Daniel chapter 5. Koso verse number 24. What's it? Anunti. On my self here, creature. O Nyakopon. Tama Babylon for conquer Israel for no. Solomon golden cap or yesia for the Babylon for Fakoi. Yes. And on the posi o mabusum there. Obi anyusu da. And a brand TV and the best small boy. So got to party. No base cap, no golden cap. Send your company the actually. To a time cap, no ben noon and says every stroke never bought. Creature status a kuchile, and try a natural year. Many taking of fasting. I see the say, Wakai, Wacham, 7 chats yen, minute, when I go back, tackle, Wakadun send him, who's a wound, perish, Wachawa Hindian, or the media, and the Persia for Anatuna, and a medium Persia by a day, 2 Babylon Gui. Yes, but year 538 BC. You can't be such as before Christ. No, we has not started bad down.
Medo and Persia, the dia, open the modern name of Medo and Persia, Kuwait and Iran. Yes. Open the modern name of Babylon, Iraq. Yes. And the Medo and Persia, the dia pet. And Chebian Greece, and he be 2 but they are 331 BC. But they are 331 BC. I'm trying to obey 2 Hallelujah. Amen. Okay, Daniel chapter 8, verses number 17. Read about it. Daniel chapter 8. Can 21 yanko. Verse number 21. Also there. Yet about the As me say. Osno apapo ye renfo no. Papua ye renfo no. Oni hela hene. Oni hela hene. Na abenkesia ni ewon ntam no. Na abenkesia won ntam no. Oni ne ohina edikan. Oni ohina edikan. It healer hene. Yes. It healer for the go through Greece. Healer. Chikasa mun. Yeah. And omni Greece. Omka healer kasa. Yeah. Omni go to Medo and Persia go ye. Ablant only di omni dindi dan Alexander the Great. Obano kita 4 general captains. Bakudi the Ptolemy, Cassandra Silacos and Lysimachus. No benye wiase to me. Wiase ne badan. But there 168. Omo try pagan Rome. Roman 4 tries to benye wiase to me. Yeah. But omo ntinye nya because na Alexander we na hini divide into what they divide into 4. Ptolemy afa Egypt side ho nyina. Yes. Afa Syria. Etefunu mu be bi mu mfa. Etomo try conquer north and south. But omo ntimi conquer east and west. According to the Bible no, by the year 31 BC and a Roman 4 etimi nya wiase to me. E conquer east and west, never can north and south no. And if a Roman 4 almost started say new king, new law. New king, new law. When you go to Rome, do what Romans do. And the end and almost started the man-made religion. Almost pagan country. Yes. Amen. Amen. It is a 2 stage, you know. Sabre no man conquer the whole world. And no conquer Israel. Wow. And how no pick religion, you know. Okay. The religion on picking to Plato. Okay. Hallelujah. Amen. King Herod. Israel for. Okay. Emperors. Free Roman Empire. Yeah. And you Rome, you Israel shaman. So when you take taxes, you don't pass a governor. Wow. No one did taxes in Fanco. Then you didn't come is a piano. These are for Sergeant Corner Pierce or Major Mufrin Quanquas. A Tommy Isika at the command. Say yes to Christo Aban, Omon cost no moon tax. Muntias me flag in Quananoba. Santa now or guest sources and a dear. Yes. Verse number 15. Casananco. At 2 months and Bisa. And a Pharisee for. And a Pharisee for. Echo to Edna. Said on Besuni Fidia. Said on Besuni Fidia. Our Cassam. It was smells for the one. If you had learned the phone badge in Promise and Chance. Church for. What church for? Let him say. Yet him say. We are the craft for. We are the craft for. What church and Yanko Pomman no crack wine. Next, Obia some found. Once I won't shed the penny. I think you are wish any penny. It is the other. Oh, says I didn't come here. What bay? It's a funny bizarre question. Say, I won't find. See it all. So I'm going to your tax. I'm a Cassaria. I'm a Cassaria. Where you cheap babu? It's no friends. I'm no friends today. Kaiser. Yes. Muntia ye. Muntia Samaduruma. Caesar and one Kaiser. She did not kind of Kaiser. It did not start or guest on Caesar. Nana ye Roman foot na pay. Yes, woman. Na yes, who no I no can say. I no catch from say. Munya for. I don't know about some of I did not person was from me. Monfa at 2 second better. We have a English. Monfa 2 second be me. What did the brand? I know brand a coin. Also one say. I know be some say when. I phone in a training. Why signature and a wine tea na this kind of so. Almost Cassandra. I want to win your say wine sika. Cassandra said you about to say your guess is engine. You reading English Bible. Okay, then the Pharisees went out and led plans to trap him in his words. Quote. No Bianca's different way. Matthew 22 verse 15. 22 verse 15. Yes. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. They sent their disciples to him along with the Herodians. Teacher, they said, we know you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance. You aren't swayed by men because you pay no attention to who they are. Tell us then, what is your opinion? What is your opinion? Is it right to pay tax? Is it right to pay taxes to Caesar? To Caesar? Or not? Or not? But Jesus knowing Caesar, their evil... and they can Caesar then Kaiser. Kaiser. Sabe no get so Caesar. Yes. And they give you a sing now. Na Israel for sure must or of what you preach yeba. Sabe wa that in Crawford betrow. And omo pick religion yankopon no so. Satan
Satan abawuram na me che kwan Rome man fa so bai woni kwa Rome man fa so bai wo Satan free so ba planning fa abra o planning okofa kemu anko yie kofa ke me you teachings one day cause asofo bi teach say abofo bi free so ni nipa beda e die benya nipa ma ni Nyankopon ma wo boa na be you teachings a kira na we hu Nyankopon ma eni nipa ma hallelujah amen say te wiawo hallelujah what than nipa ba I'm telling you wo de me ba be kira frade boba no na wiase ma che say tasefo en na gi Nyankopon die hallelujah dey na sefo be pull me see e che na e ba no nipa see there is no God. I had free to take back. Ubenya crofo bi mama gada say there is no God. Ebe groupum crofo creative religion. Adi abebre abanipa. Odo for say we tie preaching no a. Oba de man ngo samwo wura. Amen. Tie preaching ye. It is Caesar. Roman force akofa kwan bi be adopt system no from Israel. Yes. No man kofa mo de akobata. Omo PSA pagan Rome. Omo PSA church. As no mo di ade o Israel. Yes. And omo peki osomo hye. It after the death of Christ no. When Yesu wo na chi no. No mo sa agyen kwa na wudi a. Omo na born ascendium. Wuni mu a. Omo na dadwa born. Omo. It agyen kwa na wu ye no. And free work omo ye omo agyen say fei. Oman no e be pra sorry. Ayo. On be plus or me sister musimu nyi dia me kani ni a ko bi sa Roman for the bia say the first Sunday church buy asore ben obeka say Roman Catholic Church ni emi say Roman Catholic Church hallelujah ya tin Israel debi mu de trana ye me da me kwese kase da kwese me si ma chi osan God worship no we di Christmas me so abon hu dua e man made religion mu nhyehyeye ene dia ma wo no ya hu yesu 25th December Papa one bosumo omudi diwi aseso no eti de ko ba ne say by the year 538 AD Roman phone they are there from 31 BC to 538 AD yes and ye benya church and the state Abraham be sakana je by the year 313 AD yes your friend Constantine Petui oboa ono so wasaka ye mfa ne saa hallelujah it will be pre freedom of worship am Christians cause abena Roman for share obi bia say one form nhye mu ayankum yeah the Constantine na yes sanete dia wo bi antimi nkoso mo so nhye ni Constantine very bad ye benya state ye benya church. From by the year 538 AD to 1798, a free is a dark age. About Christians. Oh, bisa one question. What's your history? Dark age then you see wom. Me pacho dark age then you see wom. Nanya Roman for na tiny pa. Yeah. Asema na paso catch them. Nye Roman for na tiny pa. Ah, mo si ni pe sua puntinu. Ye chi wane the Bible na boko. Yes. Uni ho. Ni asoja o wase. Ni ahye wo no Bible. Bisa question say ebane say them say where are they? The Protestants. Ayede de benya Martin Luther. Martin Luther no ye Roman sum. Ayede na Martin Luther badia 1415 or 95 thesis ekobo Roman aso down. Obom charges back mark 95. Badia 1417 and was some bomb 99 charges. Ye chewa near the Bible say ukum. Ni ahye no Bible. Abetwam ko. Enti na nyahu. Abetwam ko. Enti na nyahu. Abetwam ko. Omo she Bible nyina Martin Luther na de Bible dwane ye. Ye fan dark age. Kumuni papa. Kumuni papa. Iti dia ye omo nya asore. Constantine no land be fan Constantinople land. Oh yes. No mo de ma Roman so for no mo de chichire Vatican City. Okay. And ye be nya church and the state. Asore no. Ahan ye bisa say ahan ye benya man made religion. Wow. O man no ani asore ni kabom. So mo di abusumsum ebe frɛ nyamsum. Yewu. Ewie ni. Yewu. Me say mon kan okro to mumra out. Yes. Roman fathers mumra out. Number boys out. Islam. Say ngemi kan nya no kra nya man made religion. Mumfa o man ni hye ye emme frɛ nyamsum. No me be fry any ye ne I won't timase no ama ko for Trinity no e dia ba abewura nyamsum but oma polish no ene ton polish no do mo ye ni ntiti ayi Mary no omo dia ma mo se mo nyi na chi no
enya Mary na Semiramis maame no ene ne banim Lord ti ma me yinkyira na mo hwe ne bisa wo question say Yesu Kristo owu 31 AD owu 31 AD this Yesu owu a brebe ne nya photograph brebe ne timi twa photo na mo nkowe picture bi ye yi a kire wo Semiramis na da wo no da wo no ene ya ye Mary so abata nti we nya sesa na ye ne Yesu ne ba gwanya sesa na ye ni Mary ne ba gwanya diamamo eni sabe ni ye kavo ye ni picture eni when no ma painted diamamo ehine ye wo Yesu Kristo bi kwatwa ne one ne maami picture ye wo Yesu a photographer no ko say Mary fa ba no chance na mi ntwa no eyi fa na wo baabu mu ya ye we diamamo na mu kita sa man made religion we mu ka chem say wo so Mary o ko put to state we na Mary otimi yini ho adi Yesu yini ho adi na Mary yini ho adi Roman for so dem no wo sumoja yes I Semiramis na because omo no matimi asom na che yes e no was sa wo som no ye we hu yamabo amen maame ne da ho no Semiramis ne ba nim Lord ene dia mama hoti no mo kasa Trinity my brother say ye onyame 3 ye onyame agya e wo oba nyame oba nyame susu nkronkron dim nya dia mo kire na me ba be teach we yes anya see Trinity na mo kan ye be teach no ati ase you so ati ase nyankopon no nko nyo no be ye we no be ye we ati osuma na honhom se me ye adwuma enyo no o ye se adwuma no monte ba na se na munni ba bi afiri ba ye ba de mie pro amen eni ono gira ho na mi nkoko tu so no mo somo no the book of Jeremiah 44 verse number 16 Israel foko fa ne be somo no was ya sama ka chi Ebrade din was ya semi ya wo ke kwa Jeremiah yerintio ye be ye bibiara efri nyankase yadum Israel fo so be ye bibia efri mankase num ye be hie duham ombe kwa so ahie duham ama osoro hema me show the reason why ntia Roman for hie yes ama ye bo father sekusie ye yi obi e friend mass servant this what the bibia gu chance na soja na wusie ni ba anse na father betwam himfa na Bible se mo nhyin twam Bible say omo hye ma osoro dan ma me ni so wo osoro hema onwi it was your Holy Ghost yes or your Holy Ghost yes himfa no maswano ade na mo so Jesus wana egwa mamo amo so Mary ni dan Jesus ma Roman for bompai omo bompai family so bompa Jesus Bible says Jesus I am the way the truth and the life no one comes to the Father except by me identity na mo the family so a man made religion ni bantu say yes so gwa man am say ne ma me banante to me banane ma me wa AGYEMANG tiasemra amen me se bi ma hu se ma me wo odi hini wo baby bebre yes woni ba bi odi yade ko to can the book of Revelation see we are see gira be so ma me no yes we are see gira be boma so no woni ma me se oba bu no ye papa simlams we di hini wo ama wo do bebre so wo ko America o ma in state liberty status ma me chow wo ko we ya o ma ya ma me the book of any wo we are the book jao yimi fa ko back Mami, the book of Revelation, chapter 17, verse 3. Obanu oti when you say the word the life for te. Okay. Revelation 17. Revelation 17. Verse 3. Verse 3. Obejaman fon when is what Benjamin fon when is wadi hunu. No odemena huhu. Don't say o change pa ye we peja ni ko huhu. Ekwa esira so. Ero ni ko esira so. Na mi hu obabia. No hu obabia. Oti aboa kokwa. Oti aboa kokwa. Abusudin. Asha ne ma. No one trenson. Any men do so. Obani se atade fasibre. Any krawo. No disika. Any abodim wash and woman when country be a fanwa. Hallelujah. Amen. E mani di ye. Yes. Amen bebra fanu. Eno ma dwawon toma. Yes. O ma dwawon toma. Yes. O ma dwawon toma. O de hwe ne pass. Eno mo ding ni pawuru country no. No kruwa bia. O kita kruwa bia. Echiwade. Eni adwamamo. Eni afia ye ne ma yanko liberty state. Yanko US.
straight. Hallelujah. Amen. Bible in Kasan Yanko. Yanko. What's your question? Kwa. Okuteske kruwa. Any America for Kosomono. Yes. Oma Jinatum. Skakruwa. Any Ekurano. Wa hang on top. Amabe Blajinatum. Winim. Remember me teaching me Bapa to watch. Why yeah? Our if Paris. Our France. Liberty Statue of France. Any. Untiasia da. Ukase siwakwa. Why mami na jina wono? 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 Obi anche dem no obi asi wono na manfo ko je ko twetwa pictures. Oh, very good. Yanko Indian fonso de no ho. Wait. Hallelujah. Amen. Oba de man ti asiamra. Why fa Philippians. Wodi hini wo wiase. Papa. Wodi hini wo wiase. Papa. Odi hini wo wiase. Yes. Ghana kamo to mo de kankan nyame. Obonso ampa. Yes. But one went in answer. Oba de man ti asiamra. Indian force de no ma yesi won. Indian force de no ma yesi won. Mami wedi hini so simramis in the world. Satan fa no kwan foforo bi so ewini wiase. Orofo wutie me na ayehu. Yes. Wiase yehu. It means man-made religion against the creator. Ye de be wura wosum. And asori hu do be bra ajai den. Roman for no be kreti nyam som no. And no be ma san God worship di hene. Tem bi say when they protest anyway. Protestants no way. And then some go for the beji chena dey. Atum solitaire for no way. Yankin can solitaire for no be homa. Yankin can solitaire for no be homa. Okay. Yankin can solitaire for no be. Roman for your catechism book. Mo head do mo chiro wo. Na me hwe catechism book no. Mo head do mo chiro na fi me mla point so. Okay. Hwe de omo de osom no bae. Omo ya asori na wi. Yeah. Omo ko for man hye be wura asori no. Omo mpo man di bia. Wanya wonti Roman oman na se na later ma be kire oman na se ma me nko kire wade bi oman ni pie no ompi okwan ben so oman no enkwala mi ni na kire ye bakutin di Remus e bakudi Romulus na enkwala ni be di ade no aboa ye fa ni shiwu o pese ohun book a wo mu a ko kan makers of civilization landmarks of world history, or the two republics. Behun. Opeswa check it. That's the founders of Rome. Yeah. Obacho krama sakrama no da wono. Ana nkwala we nufu. Oman nyina be mighty. Oh yes. And na brante ni di Romulus. Yes. Ono no be chechire oman Rome. Yeah. No di ni din ato oman so. Anam se aboa na fidi wo mu nti. Satan na atene no sao. Ofidi wo munti Nyankopon so kire se enhehye bi be fi wo be bia no on fene se nasem eti ye benya the mark of the beast. The mark of the beast, you know, a prophecy. The meaning is the doctrine of the beast. Eti wo bi bia da san hehye ni from mu bia wo di su bia no wako for the man-made religion. Do ni ma me twa adwesi baabi baabi awiase eduntu kola ni hwe oma timi aya ma mbenya awiase tumi oma ne baaye no oma na timi age nkola we atum age ma me na tum oma ye statue me fan statue nchira oma ye statue yes me fan statue nchira na fehwe said oma ye statue no oma ye ma me statue asi ho a osi e paso na nkola ne gira nunufu ase no mo ma me nufu ye wa hu ye mobo amen. Eti was sumbe mu na sese wo yi my brother hwehwe wo Nyankopon twediam po ya wani sumachi yes na twu free man made any sameboa o no wani statue na si wono ni statue no ma yesi wono enye kwala na butu ase no enye kwala na butu ase no ye di why statue eno ma bi di sanhihye we yachi ye ntwi ya dwemra point bi so amomati team am ye di we ama eye traditional team any AS Roma ni Jesse no omo hye no Roma 1927 ni Jesse ni Christ na bani mo no logo na bani mo no enem so mu Roma manfo no mu gi saboa we tum nti omo som ni nti omo di atu omo team Jesse anim Ghana Blaster enye we na danim Ghana Blaster enye we
na danim Debbie odofo wutie me ne when would the danim when would the danim tie preach na me preach ni ye na me preach me tu mra na ma kire sie me tu mra na ma kire sie number 1 identity na Roman fonso Jesus statue no mo so made statue okay ye mbisa question aye man made religion aye bosom som no mo de wura nyamsum mo mary adoma shaw ma onyankopon na why na se boss empire we why na se bo why na se boss empire we Bible say ma me so your soro hima yagin kwa Yesu Kristo o dumpo no wu koso ni ma me won koso but who can Roman catechism book come so mo mere soro koda da be na melu tu koso da be no tu koso da be no tu koso Roman catechism book no yankin ke bi mu nsam ayo obi homa sabon pa mo na mo tro ye okay me che bi Ghana my brother I'm not against asodi Debbie nemo me disprove in bi that is it hallelujah amen me nya die bia me be against so me time will be Debbie nemo hallelujah amen me preach against nyema bi yeah yi bi yes and me preach against onanyina entenya wo Debbie and me de yes me tin hyehyɛ no Shababum okay no catechism mun yanko yen hwe catechism Catholic agidism catechism number 42 was bribeng na yedi Maria suru koda afi me pacho me na me trogo catechism book no Debbie pacho page 9 catechism page 9 catechism number 42 yes was in a dot as bribeng na yedi Maria suru koda afi yedi Maria suru koda afi yedi Maria suru koda afi omudi Maria suru koda afi bosumu osana da etosu dunum August 15th aka bosumu pe no bedi yes wey entini amewura Pentecost Debbie aka Roman yeah woni nhyehyɛ na free Roman mu ebae ebi beka mo nsa yes but ebi di aka Roman sorry them because solitia hirintino omo ni hyehyɛ ni bi tie yi se no omo bedi omo ade so eno mu lizi bi maamo Christmas ni Bible mu yanwo Yesu 25 December yanko Bible nu pacho kan na me fami message na me nko kire ade o okay odofo mesi man made religion against the creator yes our problem catechism yanko okay catechism catechism number 47 was ahina wa wu Yesu Kristo wa wu Yesu Kristo wa Bethlehem ya won Bethlehem da ben wa wu Yesu Kristo da ben ya wu Yesu Kristo wa wu Yesu Kristo bronyada December 25th enya no kure Debbie ya trom we a man made eni Bible mu yanko first month of the year Roman for power first month of the year of Bible mu Esther 3:7 Esther chapter 3 verse Bible nkasa bosumi edi kan o se bosumi edi kan ene bosumi fa ni nizan ayo forisuo udi ko English amount ben April Roman for power was new law when you go to Rome do what Romans do and no declare proof what ye proof be prepare what Satan no leader friend Caesar our boss be friend genius and on there to January say omo tutu enani din month ni din first month of the year me pacha was January first month yenko babu yenko first month of the year yanko January be yanko politics because first month the Esther 3 actually yanko January na mo say first month say coach no a boss no ba asase the creator no so the January eto number 1 yanko Esther 2:16 Bible nkasa what Esther ko ahi asos in China si o di Esther ko ahi ahasoros in fie na ahi ahasoros in China na fie bosumi etosu ahi edu wa fa edu ni tu trim o mo bosumi din na so se bosumi no a ye yesi wono no o twedi ampo ye we a ye good coach no the creator no ono di bosumi to na maten and bosumi tabet bosumi za fofo no kasam tabet ayo pepo wodi betwi e friend say den obepon di ko English amount ben January the January da na maten ye de na koda ni number 1 obi de nsaka yes uti preaching I say man made religion yes obi de nsaka ka ama number 10 odan number 10 number 1 asem besi dabi hallelujah amen it Bible say bosumi edu wadan number 1 dia asem waba yes it's against the creator yes
kutia obadia no wo ye gidini na sese mpadiasa wo kita sanhye we mu a wo kutia wo bofo ya mu yesu 20 December fetie babo na meche wade ye go man tanyin say yesu abi mu so da sa look at 26 no so wonti ase ye go point bi wo hwe wo kan babo a na afi bi yesu o mo konkom bia once in the year hwe wo check friends Luke chapter 1 na Zakaria only so for na du no so call first month ni uni ma me ka kira wo it you check here April ni first month na and Zakaria ko wura dem o to no mu cause any first month adu ni so okosum to nka o kakra no mu hunu point no na only aye di search nye hunu no na me kokotu me per point it me kokotu straight kokotu busu to so nsia because o per the first month na Zakaria ko ho no ana ye kire ne say obaba na yire nyin say so nyin di obeto mu etu opiefi onu ato mu our first month ne busu mi nsia ana obofo no ko meri nchen yes konyin say so won Bible na sia ana me kire no hallelujah amen eti Bible the person what say the busu mi nsia no ka wasem no hallelujah amen before betia say just one first month eti ye kwa month nyin say yesu yanko Luke chapter 1 verse 26 Luke 1:26 Bible nkasa yesu awon kom shay busu be to so me si wudi Christmas apa baby fa yes asini yesu asifam yes awo ho be kire yes aya bosom wodi be di Christmas ye fe di gomu 2 weeks fa ko di odwura na Kristo ne tinkan se mi ni odwura mi ni homowo why are they very good but so say homowo na ko di Christmas hallelujah me person me catch us still also boso when one can try me say yesu din bataho me person me can say me try say wo nyankopon person try say di ne ba wo da hallelujah anko de ba yo so da anko ba yen hye amaye men kan try say obi abehye nti ko di so enti me say Christopher nyina kwashen say unni homowo na so say nkranfo any Christian council e come adwin bom no mo say homowo no say ye Christopher nyina bedi nti no ye chanyi din ya ne homo Christ mu bedi that's why many ubedi go more 2 weeks Christ ubedi hobo chocho Christ ubedi anode tuka babu na babu asem o ka no asem no mu do yesu awon kom shay osume to so nsiam and onyi say yesu hallelujah the 6th month eti when the man nchire wagen open the 6th month I very simple first month o dia to April eti be April kasa 1 because me power the 6th month April 1 May 2 June 3 July 4 August 5 September 6 and you say yes to September oba you say how many months answer 25th December 4 25th December yes so how many months 4 months who nebeye Debbie who nebeye me say obewu akoyi wanu akwakire incubate kun ayede yesu ye dey ehye ko 25th December no nya 4 months oh yes na ewia simple yem first 4 months akwala nche incubate I guess 7 months eti who patch them say ye na mo patch them huin eti sanhye hwan na simu ndi wo kan John chapter 14:15 tie Bible asema yesu John 14 o se me nka say sabodomia muni mashali if you love me keep my commandment one can say keep my birthday omo pe wo somo dadia mo bosom mass ninti we now we o kan the book of Kings time Bible ni anko okay 2 Kings 23 verse 5 o se me nka say what's omna no mo hie duham what's omna na hie duham ya dan omo hie duham de ma ba owia the worship and you sang God worship day yes osnane bosom they worship the moon ochire nsuma and omo worship the planets ye planets ne bla menchao planet the Venus Mercury Jupiter ayen taso Venus Mercury if I say Jupiter Pluto ni and no so asafu na planets enie the omo worship so niama ni nyina kanke bobo ni enko they worship sun omna sumo wia moon Mercury Venus omna sumo wia yes osnane moon echiri nsuma osu asafu do bobodi ni enko so asafu no moon Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto osuru nyami osura nyame hodo me na me tro Bible no hallelujah obadi enfani sanka eno mo jabe osom yes me see man religion against the creator who was done yes run for your life 25th December ni yesu nya 4 months afi no be some questions now only answer for ya we yesu date by me nchira adan wakase kodi na woda Ubezo una tuaso yes ubeka ko huma bi ebesi eduba ba me obade mie nwosra pa na hoodin mu nwosra mra so emi adwiri nim yawe ma yo wa mai mu papa efremu
Mo papa ya we frɛ mo. Mo ntwe mo free wiase. Nhyehyɛ enum. Yes, you know, so we sorry. I know yes, no, I'm sorry. And I'm say, I go here. What was say? Man, so called Daniel Roman Fatcher. Yeah. I want cat kiss him. Don't point it. I'm from the Pentecost for, but over the Christmas I break Pentecost for. On the Easter break Pentecost. Yes. Any place being assemblies of God. Yes. I'm a so for more research. What did you wear when you are then? That's what I mean. What did you to man-made religion way? Man called us all some way. That the sun God worship Abraham. Who wouldn't come first to change Homeda? Okay. Oh, Daniel chapter 9, verses number 31. Daniel 11:31. Daniel 11:31. Daniel 11:31. Omedi dombesiwa. Was somebody dombesiwa? Omewura konkrobiano. Omewura konkrobiano. Eni aban no. Eni aban no fakatizi book no. Omeda for the. Omeyi homeda na firi ho. Omedi amanfu ya chiwa dia. Onse Daniel hye won komato. No mo domo som abesi homeda na nan. Yes. Omedi domo musuo no. No mo abe waji so be preach against some Satan no. Omedi techrama. Omedi techrama nkyere be sew. Omam nyankopon. Na ye nimu ye nyankopon no. Be sham honde. Ye be hye wo disi ye follow mo doctrine no. No ma ya de. No be koso ya de. No oman ni mu no. Na wiase mu no. Omam ni mu de no. Omo ni mu nyansa no. E me ni pe bebre. Ye be bie ni pe bebre ni. Ama mo nya hunumu. Ama ni pe bie nya hunumu atwane afiri ho. Enso ma tonkra. Na so wo aba start sa ne mo be tonkrata no. Eni o je frama. Om be ju be hye jema hyew. Eni no mfam ni. Sa no mo ya tetefo no. Yes. Kwa. Na so to sa. Na so kum sa. What the mo ketua bi da ba kitwa bi de be wini nipa ne nipa bebre eti efe akoso mu kunkum panifo do stage bi no efe ne hu akankofo nti bebre die hu enya dokodoko sa mo de gi hyehyɛ ne tum yes bebre di hu na gi tum yes ana na ba yosom ana nipa kura mu binim da dokodoko sam ebi na so fo ni bi nimu na mo de dia na abata ho osofo bi tie me ana yes no we ana so de pesia da hwadwa osomo de dia na abata ho adokodoko sam mo de dia na abata ho ya so Roman catechism book no okay yeah the Roman for osofo dia dokodoko sam bata ho. All right. So we are reading from the Converts Catechism of Catholic Doctrine, page number 50. The third commandment. The third commandment. I have what is that? But me diamu to 4. Okay. Yanko. Also, what is the third commandment? Amacho, what is the third commandment? The third commandment is remember that thou keep holy the Sabbath day. That is a Roman for catechism book. They know the Sabbath day. Okay. Question. Which day is the Sabbath day? Me na me try. No. Catechism book ni kind no. Which day is the Sabbath day? Answer. Da ben e homeda. Saturday is the Sabbath day. Very good. Me die chinye ezu hia me a na person bi say dey ne hu Saturday na Sabbath day. Roman for na tro una na wa tro. Una na kasa usim ko bi sa mo fa. Una na tro. Which day is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Question. Why do we observe Sunday? Roman for na bisa question no. Yes. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Adetin ye kwa sore kwasiada ni yanko na memenda. Answer. We observe Sunday yenti omo kwa sore kwasiada instead of Saturday because yenti omo kwa sore kwasiada ni say the Catholic Church. The pastor wan kase Jesus. No. I had omo yade me bom nsam. Omo yade. Yes anka ye ho ba kire ye. Mama adwuma na very simple. What's it then? The Catholic Church. One can say Jesus. The Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday by our own authority. No. No. By our own authority. The plenitude power of the church. Who authorized them? Who authorized them and who assembles new bigger lie? Unana Roma kasa. Also, when I say son, man made religion, Sunday worship. Yes. I am man made religion. Now it's against the Creator. Oh, man made religion against the Creator. Sister, more being sharp. Baby, you do one man papa man ya won't tears yet. Yes, Yabutre. One man papa won't tears yet. And what did it? It will guy Acts chapter 4 verse 19. Now, it says, remember the Sabbath and keep it holy. Now, Roman forces say we use our own authority, change from Saturday to Sunday. Me pacho, they were never made.
Say to Nyankopon. It is a mu amutie me. Acts chapter 4:19 says de mutie say tiri wo Nyankopon nim say. Ye tie musiri Nyankopon. Mo betie nipa no mo masin Nyankopon a. Mumu atan. Mo de mumu asem we watan. 5:29. Acts 5:29. Na Petro na small for the Peter na small for year no can say. Esi tie Nyankopon. Esi ye tie Nyankopon mom. Esi nipa. Since ye betie nipa. This is the topic. You and me promise. Amen. Odo fo nko won nko se wadwere kwa ena me ena say yese we ena so for the na dwe oso mo di techere man chene ebebata because so can Bible no Bible na shall come out to the book of Daniel chapter 7 verses number 24 every 23 to 25 Daniel chapter 7 Bible no verse 23 Bible kasa o kan say oso kan say abo otoso nan no abo otoso ahin enan no answer beti abo otoso nan yen quote the book of Daniel chapter 7 verses number 15 Daniel chapter 7 verse 15 when suma screen no mu abo na oka won sam mo de ya he na fi ya point no o se me Daniel o na me Daniel me ho bo me na bo me wo me hunam mu me ni so ade me hunne ha me ade o hu ni ha no twepiri won o gina no ba ko e mo twepiri won na wo gina won ba ko sa yene mo no kura e no bi sa nsam ya wo tie mu no kura o ka kira me e no bo fo ni kire ni mu ani me hu no ma ni kira se e no ma ni won niam ni mu kira se o se na Daniel say emu akese o ye nan emu akese o mo ye nan o mo ya hemfu ba nan o pie free pum e polita ma wiase o be so won say wiase a o kan the book of Revelation chapter 17 verse 15 Revelation 17:15 ka Bible say mo ni pie free pum e polita ma de enye go de polita wo de ma Revelation 17:15 17:15 o ka cha me say John so bo for the catch and say enso ohuru ye enso na mo ni be pie free mo awo dwamanfo ni teso awo dwamanfo ni be pie free mo ayen kro e jama nkro enkrofo kwakuo aman ana kasa hodo eti mo ni be pie free wiase na mo no so ye hifo ye nko wo say emu akese nan o mo ya hemfu ba nan e jama ahemfo nyamwa da bi o mo ya hemfu ba nan o me fra asase sa so na agina fra asase so asori ayeden agina be di wiase so yes hallelujah amen e ja bo di kan apie mienu apie miense pie 7 verses number 1 onyin 1 very Daniel 7:1 wo say ahimana no wani so ahimana wo say kwai baba be sesa fie di kan baba yi be sesa fie di kan Daniel so da ye bi ohuni trimani so ade ne paso trimani so ade hu ne paso o tro da ne kemu en o tro da ne kemu nsam titire Daniel frasia se mi hu mani so ade na do na hwe so mframa nan tubo apokasia no so mo akasia na pie free pum se Bible ne se do kan se emo ni jama hinie ana nsuo ni so jama ewiase no na ye hu ni pani bi na ebe sore kwai etunwe na turuwe na abodi kan mienu miensa ne nan do di kan no abodi kan no ati se jata e Babylon power medical shoulder da o kodi ntaban okito kodi ntaban me hwa akosi se eno hwa akosi se ye tutu ntaban no ye tutu ni ntaban ye man so free from en ye man so free from na Nebukadnezar na nyochone na hantanye mo ye ya onyankopon man Daniel abo akodan wuram 7 years 7 months 7 weeks 7 days 7 hours 7 years yes for people so somebody send down ni pass ba fie back woman no nipa kuma no man nipa kuma kwa che kwa so abon front to so mienu o ti so ti se dia yi o ti se we ye Medo and Persia o so be tu Babylon o so no so ja to ko fa ba ko so empade miensa hye na nipa mfe empade miensa hye na adentia o pe so che se answer boa we be je wiase to me na this so conquer 3 countries before so when your world power yes kwa yechiri no en wachire no me de shara wo de shara abogu front to so miensa o ti se wanya o ti se wasebo na chiri wo anomanta ban na why ye Greece ahinie betu Medo and Persia Alexander the Great yes all be free wiase all be wonu agya wiase no ama 4 general captains etire baku jama Ptolemy baku jama Cassandra baku jama Seleucus and baku jama Lysimachus o anomanta ban nan wo say no o tire nan o be je tie nan ya kirem woman to me ya chiri no enu achie no me de hwe Daniel so ore anadwadi hunum abo otoso na anu ko mu abo otoso ahen enan that is Roman Empire ni hu Roman Empire ni hu ne hu ya wanwa ne hu adem bro so o da de si o di dikikam ne nan pa o di dikikam ade ni oni pedi konkwam no o ba power no so de ne sibeki ka odi e wutie preach
word of God. Yes. But the word of God, omu domo sebeke kemo gufam. No mu yade no meyo. Omu domo na be peche. Etomu na be say nyamesom. Yes. Or the na be peche adi ni pedie no. Or the na be peche the word of God. Nyamesoma say because of Roman doctrine. Yes. Oni awutie mesi wo nyamesoma nyina so no. Ejama made religion so anasa de. Omu kikam omunya word pa omu domo sia kikam adomo na ya den. Be pacho kan verse 23. What's curse? Ochiam say Abo to so 9. Obeya hinya to so 9. Ewa asase so. Ebe soro no. Ahenia nyina mu. Obamina asase. Etiatia so. Hallelujah. Amen. Bamina asase etiatia so. Ebubu na sinese. Bu asase nyina se ewiase asai. Ewo nkrofo yinsam. Nyamesoma sai. Ewo nkrofo yinsam. Hallelujah. Amen. Asai wo nkrofo yinsam. Yes. Ko. Verse 25. Obeki kansemetia do wo soro no. Oso obeka setia the creator. Obeha so na kokrofo. Oso so na kokrofo so ombeham. Omo di nhye bi be mam madi su ma yeram kwan. Obebom tremisa. Sister wa fom kwan. Udi Christmas wa fom kwan ya wo yesu 25 December. Udi Christmas o worship bobo so mass. Yes. Na mass no so me so be chirim. Yes. Obebom tremisa. Answer mass mu wie na mu di Christmas ni wie a na ka Roman so there. Sunday bia yakobo mass affordable. Sunday bia yakobo mass affordable. Akaho. Enso mu di a kire mu di ni dia mu di 25 December. But mu ninu asori dem bia. No mu di akaho mu dem no. Mass affordable no mu di. Bible nkasa. So bebo trim say. On bebo ti haye. Ana me kan Bible ne me raho. Say ya shem come to Daniel. Daniel shem come to say. Ahini etoso na ne ba pa obebo ni trim say. Obeda ne mre. Me patch they will change time. I will come and preach time. And then say, I might change time. Time is a pet, a becca day. Days is a pet, a becca month. A command pet, a becca year. Oh my yam and the mutina 31st night. Yes. Or about 31st in the babu. 31st in the babu. On your couple boss through Bassassi. Almost a time, no. I'm on the month na change. I'm on the first month of the year, April. Almost a son, I got to January. Yes. And on my catcher say April near food. What April food, I'm so be one. Yes. Miss Yakobo be go away, my beno. Look at him. Miss Wakabida, would them not bompayo. Yes. Me pom preaching now, so trust us Yahweh. About dear. Me nim se me kaseti yawo sansa okuna na tele ni apa matade ase ho na kabana chia na kase kabafu beni kabatantan beni kabana ya oyeye no anasa wudi tele ni natam tele ni na wudi natam because kabana wonti pam no edu oke epurufu yi hwan ena ye epuru I so ye once wudi nyanko patam me so be yi wan yes osi nipa be kabususam enhyehyɛ body nti ebi na wo yo no nhyehyɛ body ade ama wonti wansa wo kabususam Isaiah 43 Isaiah 43 verse 13 mini nyankopon osi mini nyankopon efi nyareko mini no ono ani Yahweh obi ani wa obi ni ofri mi nsam na sa mini na so no Yahweh maya ma ade wa na ade di epu ne so first month woni hwanya wo dani ani wo be dani akọ January woni wa dani di akọ ne ye biblical calendar to ye kita Gregorian calendar Julian calendar ye krom now and the mouth 31st go bla biblical ntesa ya even cry to follow na calendar benya 30 and 29 lona and solar na bianko pod wo disi wo check week ni krampo how many days na 1 week enya 7 days 7 days na 1 week how many weeks na 1 month 4 weeks. And 4 weeks, 7 times 4 yae. 28. Ukonya 31st way. Na so for be apostle quite by. And 31st ne dey automatic say month ne call 5 weeks automatic you get 31. Me patch 7 times 5 yae. 35. So for be ni me dey achinye. Me 2 man, me 2 man ne for no original lie. Who say yes? Or you me. 7 times 5 yae say 35. Now I'm 35th. We are 34th. We are 33rd. We are 32nd. Oh my way. Nyakofa man made religion abramo. Ene Bible ne nko. Ti ukotu Bible ensiso. Ukotu Bible ensiso. Ti bebre mu kekreku krem. Eni Bible nyina so mafa. Mafa. Na yo som. Mesi wonnim wo som abobra na bosia. Eno ma sheda di testament chiri Yesu abewunti wa gu homeda. Hwedo mo chire. Wo check history no ande we okay. History ni puna e chire mase no. Anya ni sa David efe kan yanko Daniel
Sanya de besa kasama chirawo. Oso mo don pebe se sanyema we mu nyina. Yes. Abom trim asesa no. Di o masesa mre ene mra. Mra ne ye homeda no. O ma yi homeda na firi ho. Ato atwene. Eno makofa. Omo die, omo sum da besi. Tu ka babu na. Oso opie ya no, obenya mendu. Yes. Obenya support. Yes. Roma Hindu divided to 10 parts. Yes. Obenya support. Nukuri. Obenya mako ayi. Edu. Yere. Yi menu ni chema na me mfa chira de wa. Obenya mako edu. Sa 10 horns na ma ye no. Ene omo di chichi Europe. Ni benya European countries. Okay. These are 10 horns. Ninya Italy. 1. Spain. 2. Switzerland. 3. Portugal. 4. France. 5. Hillary. 6. Van Das. 7. Osogov. 8. Britain. 9. And Germany. 10. Any. And you do nini. Edunini. Bible say eduni pia ya dene see ya or Daniel chapter 7. Daniel chapter 7. Ha! Verse number 8. No? Verse 8. Me hwe emenu mu. What's the mission menu? Hwe. Abenki to afufuru mi pia. Abenki to mi pia free. Ewe no mu ntam. Ewo mie ewo eduni ntam. Na kan emenu mu miensa. Atwa ze pia pe be destroy eye ememiensa. Adentra. Roma soro na pie. Nti sa abenki to na pie ba no. Ti abene free from mine no. Hallelujah. Amen. And ba ko pie free mu. This is the religion. Osumnini. Ti Roma soro na pie no. Na anywhere wo hu ani no de beni ewo hu na fedie ban. Anu akansa kasia. Anu akansam kasia osumnini. E kasa chen bibia wo wiase. Yes. When the shang mrama wiase. When na man osumu do nyina fom kwan no. Yes. Aben ya wanya no. Bible so bi na no hedan. Okansam kasia. No so bi na no akasa tia wan ya. Osuru ni no. Man-made religion against the creator. Obiara no akasa tia osuru ni. Ana 7 countries. G2. No much you say. Some G2 Move from in Africa countries. Can't be a Macon, ya Mumfaya Sunama. Ghana, they catch your plane. Only free Roman Empire to buy. First country, a Portuguese for. Yes. I'm trying to lead you, my friend Don Diogo di Azambuja. And children free, that's your force by almost free in them, no so coy. And son of British abroad for bad down. Omne Timmy bet trying to Ghana or here, colonial masters are British abroad. Yes. Omna also did doctrine if Roman Empire Mubrayan. Runyam so many as only free. I don't know person did almost. Unyam is for the better Yamsom. Debbie. Is for the better Yamsom. Debbie. Baby, Yamsum tea, you're free, you know. If you're colonial masters in chain. Yes. One a free Roman Empire, no better Yamsom. France for conquer Cote d'Ivoire, conquer Burkina, a conquer Togo, a conquer a countries nibi. And a British for the conquer Ghana, Nigeria, Sierra Leone. Into back Africa, your French speaking countries, your Francophone countries, your what then English speaking countries, Anglophone. Hallelujah. Amen. Oh my British abroad conquer them. And your Maya French abroad conquer them. If you are abroad for the big crowd countries, ni big crowd abroad for such one year day a conquer them. And the free D one. Yes. You know Roman for you can say, oh, she shall be gram mem. Now more chi and the money taxes. The young person almost sum the question. Musum the question. Order for what me. About the a bizarre topic and it's a man-made religion against the creator. A muhifa and a wujina. Why would a man-made name and automatic obey bonyetia the creator? Yes. Because it's a shady being yanko portrait jump for ya day and cock. Shannon and cock, intimate cock commercial break I day. Abba. Now she shared the song, and the dear was a son of a dear. Among so much a court to the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer she court, to share no be emphasis, and I know 9.
Anokwasemo Isola dosu die Yesu Tinyama ya tinyami ya sipa Mwamuwe ise nyami ya kwenwa Ewo mpase Isola dosu pa Yesu Echinye bieni mo Ampa Yesu Ajidifo Aji Yo krom su krom yehu Abu patada ya shishe krone chiwati Sebena busama sofachimishe Tensuele Wajenga brini kobika weninashe Inaje wajisi kansa na wafaya Tobikwa na kosage Wawelie dunia Wati Ebrene wiedu aminia Ebrene so jidini Yedi so nya ofuponi chosem sia Yedi be nyami adwumano Obisi ya sori bia ya sori Wati oka wabwa enya sori bia na ya sori ojidini Na yese osofu achi preni munusu Afre na safu menina Lodi atu wenimse Wa wiyare no bra Ye kweye ni munusu na yari bako chebia mani parin sinsain Bla bedia kwa chene juma beko ye Nyami me muna mani Afedia kwa nche muna dosu Enye na dasa nini Atrosa muni nkontomponkwa Nyami manye diempo Asori bia ya asori anka Anko konfora so dem kwa jimi sume mfrio sofu obi ho Eko wieche nye gracia Tubebi Asante Enterprise Bwada Benjamin Asante Osuti nusa sandi radiakano Ujiye ni bretu nyumenche ni pasunti Sonya mi frewa na se wankasa frewu wasofwa Ai unyuma nwa nebechire She na se unyuma mfenya miya kwansua Echese seka wasofu wani mpua na bepua dasa meni na kwa Ai she Kontompo ni krono na bepo ni pamba Echese Ogwa sofu jumana ni wasi Wame jumana nye ni mwenyam Wamanya mime ni maguwasi wabunsameni Mosa kausafwa Ye ube dieni ni ya ube shenti Eni gasye ni mwenyam Uyefuti na wintimikano krene Wacha safu menyi nase Nyamisunge nwani akume Intadia wapedia wanshe Tinyamia sode mupata di hununye Onyamia sode mupata tanyenye Asa konfudem she Uyo konfua yuwenim Uye nyamini pansua yuwenim Unyumane bedi uwa dansye Minyano mikoko bose minye Kroma ye Ejidi ponina Hallelujah, hallelujah. Amen. Yedo body nasi. Amen. Ehun ye 10 horns no. Ahin ye hodwa. Omutimi fa man bi. Can I victim? Enyam so mfiti ase. Ye nya good start. To can the book of Daniel chapter 11 verses number 36. Daniel chapter 11 verse 36. What's it there? Nasa ohin ne be do. What's it na? He no di wi ase so ne be do ope.
no obema ne ho so no obema ne ho so edi onyame biara so akokosam nyame ti omo gije nyame nyame no makomabu no masomom obeka mo wasem atia nyame mu nyame no be ma gise on keka nyame hodo no bo ma obegina so dia hedan akaseti awan nyame mu nyame no tie statement ni yo on be gire nyame wodo makamabom no e dia kaseti awan nyame mu nyame no it's a man-made religion against the creator. Yes. And now who sum be the kasetia nyame mu nyame no Yahweh. Yes. Ha! Was na be si ye was na obayonso Yahweh ensio mo kwan e be si om ye ekosi se eno na wa hwe dia be kasa ye die na pie firi mu ba no nyina achi no sanki abrasi mi aka de nti Yakobon kuye onku kebabu no ekosi se di kosi se na bufuo be de dia ye Yahweh si woni de na bufuo de nyina hyatemu da de wa she pinti na be wa she da to so be say wi ase de obeyo na ho na wo be hunu se why ye boni atia the creator. Yes. One na mo hye no so omabuabu nyame hodo. Yes. No mo di abraye Thank God worship a wuru wiase. Yes. Thank God worship wuru wiase. Yes. Edi hini wo wiase. Yes. Adeti the wiase nyina kan wo bom. See ye nyan kwa sorry one day. No man ko yi Saturday. Okay. Omo see ye be. Wo di dawa eba. Eba. Say 48 hours working job. I started. Yes. And I'm kwanso. Enu haye. Yeah. The Yahweh after corona we ya or dia draw yes na attention I come here down or one man. Yes. I'm an many swatium we are say ya start work. Yes. If you yanko sabra no nyame ma wani swatium no ehu ba bi on begina. Yes. Nti unti dia betin se wiem no a na sini and the motive and idea teach attention say the reduce population said the beya ebe bo mo nsaso wiase so yes because Bible says ans no betimi ewuru word that kanya bomu no I just so nsaso yeso yes ko si betua oka am ubedidi nti onto na me di patun be bochina Okay. na chira the bed the rough papa hono bi mo ma jane mu nyame o se ne bani sa ubetra so dem asom nyame foforo no wabra wo mbu dan wajane mu nyame mbu wajane mu nyame Abraham nyame mu no Isaac nyame mu no Jacob nyankopɔ mu no nso ba waje so na wo som no enso na wo de osum yi hyeye no esa kasete the creator omo mu nyame biara ete bani sa wo mbu hweba bu no ombedi akokroko sam no ombedi abandon nyame ni hallelujah ete om nyame om be polish no no om be di nini edi esi na namu edi esi wo nyankopɔn nam no nyame na jane mu ni no nyame asabre Ghana fo mu ti amosom amo jane mu nyadan animu no amu diskani geta adwira ho no and ye dey statue amamu samonsom and na musimo ji 10 commandment di na 10 commandment say enkutu nyon ni biara na my statue Abraham my one statue Peter statue akwoti si aso there Musuma 10 commandment. Yeah. No do nyame na nani bi. Omo do nyame na nani tie. Ene wo worship foreign. Wo nyame na nani. Me so man kasa sai nyame kom ko fan no. Hallelujah. Omo nim no o nyame na nani. Won ti ase. We di on free ekomo ya na nani. O nyame na nani. Eno mo ni abandon. Eno mo di bedie. Eno mo ka oni abandon di nyame na edan. E ba bedi. Abom no mo de som. Etiti aye state and the church. Omo fa nyame na nani eno ma fa abandon de nyame na kaya dai me na me sure Bible no be hey no ma kan mi enu nya bom obi bia obebu omo ati wo bi biara ba dai obebu omo obebu omo no omo wani mo nyam kese yeah uti omo ubedi ye because Satan no yes and asa gbawura yeah what asase dia yeketia the banisa asase so de and am say okay the book of Daniel no the book of Job chapter 9 verse 24 yes and we ask obefa nwadi adenti kan ba Job 9:24 Job 9:24 what the asase so the asase shabo nsamsa wakata na temufo ni nyina ni na sanya onu na say enye Satan ama wani flama ukita man me region ni mo na ye hwan na ayira wo enti yes no me be chawo yes na be fa nwadi ti no be ka wiase nyina bom am ye nya one government one leader one religion and one currency and am kwemoba if a new world order semeba debi
New order. Yes. Yahweh di nyema bi so akani page na hye. Wo kan the book of Revelation me person mekan. Yam watch na ba. Match on ya be sinse ho no. Wa ma wiase nyina pause. Yes. E dey bua ne ma e ba ne madua bom ho so. Owi am say yes, start work. Sabe what nsem bi, wo hu nsem bi because obi o akolo na bank on tra kwa so obetie me. Debi Enti Nyankopɔn ma wiase tem din nsem grofo ntiatie. No mani mrom so jo kasa start work. Na wo se nyema start be be mpe. Na fe wani ye dai e ba ho so. Oba de kasa kyerɛ wo. O twedi ampo ye wo aba. O papa kasa kyerɛ wo. Wani mra ho so. Twun free man made religion ni. Yes. Twun free. Yes. Twun free. Enensia de Nyankopɔn boy nyina ye adwuma. Eye adwuma. E da to so so homeda no musima to atwene. Obi na ase hye no de aba no. O man nwina asɛm ahye Yesu. O man nwina asɛm ahye Yesu. O man kɔfɔ nyame ba wei. Nyame ba wei hyehyɛ. Nyame ba wei hyehyɛ Satan. Eprani wade bom fiti asie ni mu aya we bogu ye no. Eno kɔfɔ be di be wiri wiase ya. Ene e ba be di hene. It now we wiase we am Babylonian time. Yes. Ewiase wie no. Ka ba se Babylon kese na Afiase. Babylon kese na hwiase. Babylon kese na hwiase. Na se tinya hwiase da wa be kogo mi so be hwiase. Yes. You hu yamabo. To get the book of Acts na. Say nyame ba no. Amodi amaye na. Ene what ntina omo su Mary chen obi a o. Yesu do mo ntam ni din kura o. Kra. Yesu do mo ntam ni din kura. Yanko Acts chapter 19. Verse number 16. Okay. Acts 16. Verse number 16. No. What's it? You have 16. Okay. O se afne bi arisa. Koso. Na ba se rekwa sore no. Aba we bia. You have 19. Was na ni wura no hunu se. Ni wura no hunu se. Wo mo fa so abo wo. After the death of Christ no. Was so Paul ni Silas no. Omo chi Paul ni Silas. E chi won ko edwa. Ye twom ko edwam. Ani mpanimfo ani. Ani mpanimfo ani. Na wo de won ko ma asafo hini se. Che otie ye dwom ko ma asafo. Mo so bin kan che se Israel for time obi bia. E ye Roman for the time. Yeah. Kasanyanko. Wo de won ko ma asafo hini se. Dwom ko ma asafo hini se. Enipa wei. We Judafo. Me pacho won so mention the word Judafo. Yes. It nye Judafo na ekutie Judafo. Yeah. Tie Bible. Enipa ye Judafo. Judafo we mu ye Judafo. A wori tani ye nkuro yi. Eni de bia no mu preach ho no na nye Israel na Peter mu preach. Yes. On nye ho na Paul preach on preach o Jerusalem. Bible ne be mention be na Paul preach a. On kofo we so mo mpe. Sa osom no mo de ba no. Komu tan ye kuro ye ni. Eno mu eye de. Tan ye kuro ye ni. Eno di case ti a wo say. Omo tan omo kure ni kuro ko. Wo tre amane bia. Eno se ehyehyɛ na Paul mo de ba omo man mu no. Ayamanye bia. Ye ni kwan se ye gie. Kwan so omo je. Anase ye yo. Anase omo di so no mo di omo yo. Every say. Ye Roman fo. Ye Roman fo. Esu ye church. Ana so on church. Hallelujah. Amen. Adit na Roman fo use sa word we say omo ye Roman fo so no mo. Adentia na Paul mo preaching omo say anyo omo di enko. After the death of Christ. Yes. No mo timi Israel fo no. Say so no mo hyehyɛ omo do mo ye Roman fo. Adentia no mo worship nyame ba no. Yes. Okay, Acts chapter 19. Acts 19 verse 23. Was ebrana remo. Saka ye bia eba okwan enya de wa eba wiase na enya de wa. Any say jitedumfo bi. Na jitedumfo bi. Ani dindi Demetrio. Or the jite ayo atami asori dan saso. Or the jite ayo so dan kakraka. Ema dwumfo nya mfaso kase. Ama nkrofo nya so mfaso kase. Was oboa woni wona wo adwuma yi bia no ka se. Oboa na sem oboa dom na no ka che om ne se. Ewuranum e. Munim se. Muntie point na papa ne kan wo. Munim se. Agenie yi mu. Ipacho yi ma mi o yi Islamis ne beto ma me. Yes. Hallelujah. Amen. Was munim se. Agenie yi mu. Agenie ya jesi ho yi. Enma emu na ye nya mfaso. Emu ni ye nya mfaso. Na munhunu. Na munti se. Na munti asia se. Enye Efiso hanko. Enye Efiso nko. Na erikamia ye se. Asia nyina. Ipacho te the whole Asia nyina. Wan no mo so no. Yes. Na Paul yi. Na Paul so kasetia. O tu krofo bebre aso. Paul so kasetia so munya we so. O dani o mani akase. Na Paul so dani o mani kase. Enyame a wode nsayo no enye nyame. Enye nsayo no nyame. Na enye yen adwuma nku na erikamia se esaye. Enye o adwuma nku na Paul se no. Na mom obusumba kase yi. Obusumba kase yi. Na sori fie. Erikoya se wo kunu hwibio. Hallelujah. Amen. Obusumba kase. Na animonyam kase. A ehia nyina. Ani wiase nyina. Ani sori no no. Eya bono.
because no Paul starting cassette out of war. Or some starting yache. Me see the man-made religion against the creator. Hey! Verse 35. Verse 35. Verse 35. What's it? Now, our trust for no pattern of Konis. No trust for the pattern of Konis. Ephes of war. Onipa bempo. And now on him say Ephes of war croye atemi. Cassia asorifie. Any ohonia. Any Titobo onipa bempo. And one him say atemi. Why can you say onipa bempo na on him say Ephes of war croye. Aye atemi. Cassia asorifie. Ephes of war friend atemi. Quay. Any ohonia. Your friend is Zeus. Your friend is Zeus. Hallelujah. Amen. That's why I didn't feel Roman fuck of I and Mary amount because yes, we ni mammy you see Oma when you bet your home. Yeah. Your bomb Mary didn't friend. Only should be Mary one course. Mr. Mary one course. What kind the book of us? Oh no, the book of John chapter 3 verses number 13. What's it obi frosoro? What's obi enu wa frosoro? Did you offer a sosane? Papa ne banun ko san. When you papa na was onu kuto nu wawu asa akosoro. Yes. Mary wo sha asase. Yes. Nti mundi Mary soro ko da. Eye maami we nu owu yi a wo kire se wawu awiem. Etu onu de onwu yi na still da see Holy Ghost. Asofo bebre akọ critical de bebre akọ Bible school awie. Still don't that so mention Holy Ghost. Me say ho che. Wa bubu degree bubu mu de won nyina so say Holy Ghost awie nu. Holy Ghost fabretwi. Saman kron. What the hear there was all there. Holy Ghost me say fabretwi. Saman kron. What the hear there was all there. Saman kron eja ben no wo. Saman kron Bible my Holy Spirit and bad spirit. It is un kita bad spirit. This one kita Holy Spirit. You need Holy Ghost. Yes. You need Holy Ghost. Ghost to be anywhere holy. Ma mean she no much so holy. And I Roman for getting Holy Ghost dear mam. And I'm for say a de pa. What Holy Ghost but the Holy Ghost fire. And I saw the kind about to ding. I saw that I know. I'm from the Holy Ghost temple. Yes. Just as a man cross or dying. And I count some cross or dying. Bible so come some more prophets. Yes. Says so what's one thing you could share so dear. One transfer papa biamo. Over transfer man for sorry. One transfer down papa biamo da. What was the Holy Ghost temple? That was a man grown cross or dying. When we are in your fat about your woman, about the such a mount, or me a dream, and he na sable with Jabiajina. Never swimming as well, Never swimming as well, he wants to me a bedroom. Yes, what fool for Yanko Pomera? That's all fool for Yanko Pomera. In our bedroom. One train Yanko Pom, cross or the moon, but transfer man for us all them. One town conquer saw them da. But transfer and force for them. Not transfer and force for them. Where we a say hallelujah. Amen. But transfer and force for them. Not transfer and force for the way we in your face. Obadi and Panisan Amen. Omia Jun. Amen. A dream be a prum farmer. Not see what bad the creator no. I say. Topic me say man-made religion against the creator. Oma en shebe bleti aye. Me pese me ko. Na so frɛ me. Na me ma nyam bi kakra. Pese me bie pono kakra ma. Me tama so. Body atma. Pese me twa. Na mu de muntie eye Protestants. En sorry tie ayi bi. Me bo ba trepe. Body atma me twa part ni so. All right. Na bo in sorry na ma mo bo din. Okay. Omo so di omo nananom kan. Muntie de press before. Okay. Omo kan. All right. Press before muntie. Presbyterian. The Christian Sabbath, Sunday, is not in the scriptures. Me patch but we baby opa check it. Yeah. Dwight's Theology, volume 14. Volume 14. Page 401. Page 401. Yes. Opa, go check it. Go check it. The Christian Sabbath. Pray before Nekasano. The Christian Sabbath. The Christian Sabbath. Which is Sunday. Is not in the scripture. It's not in the scripture. And was not by the primitive church called the Sabbath. And your dear friend Homeda. Pray be Nekasano. And then Abba Mudian was a Jedumasi Aman to Mayande. The Baptist guy. Okay, Kuti Baptist. There was, and is a command to keep holy the Sabbath day. Baptist. But that Sabbath day was not Sunday. Baptist, natural. It will, however, be readily said, and with some show of triumph, that the Sabbath was transferred from the 7th to
to the first day of the week with all its duties, privileges, and sanctions. And also Dr. E.T. Hiscox, author of the Baptist Manual. You get it there. If Anglican. And where are we told? England Church. And where are we told? And where are we told in the scriptures that we are to keep the first day at all? We are commanded to keep the seventh, but we are nowhere commanded to keep the first day. One command and say, we are Anglican. And also Isaac Williams, plain sermons on the Catechism, page 334. Me patch of faith here. Now you may watch about the Adumudia. You are Adumudia. Now me watch it. What church? I have there. The one and a mama ban and say the Munkaman. Oh, David. With the money history. With the money. 34. Almost on the tea. I want on one side from what and the Diabroni. Yes. As I best support. As I best support. And deny. Omun in Pefe a Christopher do na Suminano. I just in a man-made religion. And in fact, Yankopon Quanaso. Ye bonny dink. I want to be whole. You big team to a say no be and free baby and make casses of phobia to a draw. That Debbie. There's almost of one and exposed to Tom. And I might be my to an amor be was studying Roman history. Was nothing for where brand the enemies will go to a drove about when you day. I don't know to be my dream. Sano. Young pastor Tom. Almost do my dream beat and sanity. Yes, I know. Oh, many minutes of open quack, Debbie. Because some of you can see any baby, a team will be with team now. No one could have been on my woman. Yaguswa. And then this agent in Labano. But you may prove from my end. Amantia Samra. Out of war, me say, what you keep Sabbath new holy? Yahweh see from no see Oka so Debbie or Pebia. Only die. Debbie. No, no, the Sabbath never you must say, hey, what's our point? But they foot you am the man. Remember the Sabbath day and keep it holy. Don't free Christmas on anywhere. Yes. Anywhere. Can you go? Verse 24. It is a winning. Not so winning. Over Punya Pomrania. Afemima. Muntiame. Monya suma menumasam. Emma wakuma nanin fiasam no. Enko omaten ponso. Enko krofona temponso. Enfom ekwan. Hwenwa mfom kwan. Anko mo kwan so. Anko mo kwan no so. Efisa omo de. Efisa omo kwan no mo de abesiwa ne de. Omo prepre ni pa bebre gu. Omo prepre ni pa bebre. Omo prepre ni pa bebre wu omo nya. Na omo kunkum omo. Na omo na mo sori nso akum omo no. Omo dos papa ni pa form nhihye we so ayira ko. Omo fie kwa asamando kwan. Omo sumni kwan no adi ni pa ko dan. Asamando. Esini ko owom piam. Hino wasumi Yankopɔn aduro no. Nyina so ne dia wan. Ye wa mi epuru mfa ma wo. No ma so Mary. Ye so Jesus. Jesus Yankopɔn so ahyɛ nkɔma to. Oso nyima no so mbɛhyɛ du. O kan 9 Jeremiah 9. No ma so ano. Chenchenche. No mo de neba. Yesu wan. Yesu wan. Yesu wan ya omo so Mary. And we Yankopɔn say e betia bom sa. Ye bi obobom from mama na bo. Yalla. We ya baba kutim pew. Wa de mu obabo de bia. We father ni tin hyenhyen. Oh, ya we hwedi. Next time we share Mary Johnny. Fena wu Johnny. Fena wu Johnny. De bia hwewoda. De bia hwewoda. Oma so mami asoana ebei mu di bia se kwahe. Da be ni Yankopɔn twediampo Elohim ya we ma mani so betemo. Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Being quite young, Jesus on us. Once na monami. Once na monamono. Amino so. Before be boom. Ya we mfane sanka wa. Amen. Omi adwene no. Amen. Omanti ase ma. Amen. Unyina so woni sai. Unyina so woni sai. Media mi tufo. Na mi tuche bre. Me bia sam na ni so a kire. Ya we mie promfa ma wo. Omo adwenti ase ni. Omi adwenti ase ni. Amen.
They say was so many agents one. I also made. A man made no. And ya some woman. Papa. And then ya welcome. Yeah. Now ya was one casa. Into kind John chapter 8 verses number 26 at Bible. John chapter 8 verse number 26. What's me one who sent it to one simple. I make a buyatine. But didn't trust Jesus, Messiah. Ma menu na makofano e dia begura wo na nkofo bebre di akire ti edu ankofo ko ba for de koyi nkofo tiri ho e de ba for de ma Krishna for de oso fani nsem abedi hwe de China for ko hwe de India for nam ona afofa no mudi papa en no be ma wiase nyina kan ho abom ye nyina worship one day o mu ni say ye nyina de ho ko wuram e be law. If a National Sunday Law. Frame, Mediapem ha. National Sunday Law. Mediapem ha. Frame, and you trim come on. Yes. Some are saying, Namin to be mirror watching about the Admoa. Menaman 0242327172. 0242327172. 02072 11-33-7. 0207211337. Yeah. Frame ni to come. Obetimi asa frɛ 05 Hello, Papa. Hello. Good evening. Good evening. I'm in Srapa. 055 955 2686 055 955 2686 05076 90 Mbacho kasa wadauruma. Hello. Mitio wadauruma. Pastor, ese uneti. Mitio. Oh, kose. Hello. Hello, Sofo. Yes, sir. Pastor, ayiko. Yayi. Yanko ponshia ni di mapa udima omangana. Amen. Any you na. Amen. Sofo nyame shira bibi. Amen. O se Bible ka bi se waja o mra no yi abone faye. Na wona wo di suni ni mu di aprapre. So some no say ina ni obadwen ba obeti we ase. So o se Yohane di se muti ba ko nti nyensa ni se. Inshira ne wona o se na do se. But more come then no more administration. Apostle. Yes, sir. So question question so Sabbath come down my church my church na ka Muslim no that side direct side my Muslim and about there when I did to my Muslim na me ba jone de ko ushia we tanko papa no ebisa. Hello. Bye, Mr. Lawa. Ubisa tanko papa. If I Mr. Ayuba. Mr. Lawa. Etino edrowa ubisa me duta me teachers are me do baby me bisa wansem. Hello. Hello, good evening. Good evening. I'm a bunch of friends. I'm because of Kumasi. Meet you. With you, I'm your son, Jankan. Why are there to be any? Amen. Or the cost will be asking. Amen. I default from the mother. Is here. Christian diet in this temper. I've told you for not door. So my better man made religion. It's almost the baby femme. Oh, almost the Omadi Befam Bedi, it's almost the Kutu because we will say, Woman, your comfort by Yeba. I tell you, I'm a shine to Papa. Amen. It's me that. Bye bye. You're in Shram. Hello? Hello? Hello. Yes, sir. That's a good evening. But I'm good to show you Papa. With my power. Amen. I think so. 34 me be on my pickings now. Muno do on my and you know, find so no. Born more to a certain man, not one fat at the end of the book. The same failure is still a blind. No, to show you my power. Amen. Amen. Nobody shall be all more crowd and could not say to be as the papa called me in your own to when you into any way.
no name sir you will not to muti wo na my mother church my father church I sorry now gonna say my mother church my father church. Hello, Good evening. Good evening, sir. Mesero bibiara. Amen. Mesero bibiara. Mesero bibiara. Mesero bibiara. Mesero bibiara. Mesero bibiara. Papa oba die nsira o. Amen. Then ma wo sono nkonko na wo mu no. Amen. Oba die nsira o. On sha o den. Omo akotare o de man na na ma di kanfo no. Omo ho sraban, omo na ba folo mo ho sraban sia. Minia bema Mr. Ana me sofo ti ana me sofo Pastor Mensa on Proverbs 26 verse 21 verse 16. Onipa Oso onipa bi so be me na ba gotra. Isamanfo asaf Enye holy church to yenko. Mitio. So good evening. Good evening. Oba de ya wasu dwenka won wa kenkanfo ni nyina. Amen. My investigate me said them me small Mr. but me said them investigation one me yes. Sabbath ya wo kan ye. Me sre omo mutie wo nyina se omo first aid omo jintum. Omo first aid omo ji Sabbath because it is the seal of God. And the seal of God 2% dey go the seal of God because say any mun tema said ye. Ina sa ya consenting sa must no or yes, so person say 3218. 3218. Our dear Valentine Day, no. Me say me said them investigation. Kwana me on say as if I see one ko so yesu hwe so the plan bi ko so na hwe. Yeah. What hono the wutie and kasa ni mu ya. Church and state ni ko church on you to kasa mo fa kasa de ma kaiser na mo fa me dem church and state ni ko ni like better na me ba wa so ni bet me investigation na me said them ma me yenko na goose kumi one so we at the first gate on the Sabbath into memo mistake because this year na me kwa me papa ya me fa so metinya yi ma me papa mo fi Sunday yi e ya me target kase pa nto bia na mo bia nya so den e wa seminar o kan sisia no because e dangerous for pa dangerous pa because must be near request to work there atenketwa teach about what's that Anyway, Echo Heaven. You're going to Echo Heaven, the book of Revelation, chapter 14, verses number 12. Revelation 14:12. Why? Ahan ahote for boas. What's your hand and what tip for boas it over? One no konya ku pansa. Can I preach English? No, my team is so good. I like it from being the place. Okay. All right. Okay, God bless you. All right. Hello? With you. Kasa. Hey. I'm going to feel fast. Oh, the Lord TV set no, I'm a slawa. Net you ufa away vessel. Once a day of phone. Hey. Oh. Eba chow yanko. Hello. Debbie. Yeah, friend, living your 7 days Sabbath Sabbath. Living your 7 day. Into living your 7 day. Living your 7 day. Yeah, living your 4 hour home that. Living your 7 day. And a bimuso kayawe, bimu to twin sonny be yawe intimacy. Living. Yeah, living your 7 days Sabbath Sabbath. And Genesis. Body yeah, Yami body at my eba. Nefi yabe wura Sabbath churches na. Omunso akwa wura man made nim. Or this Sabbath, but or the Christmas. Or this Sabbath, but or the cross too. Cross no young cross young man in some say. When him the room cross no. A sign that cross it omayi in hunkrampo the cross than the common of nini.
oh egu ne bo eye yesu no ye say the image no bosom ne te obayi bosom no why ye pop e da ne kom no why say you cross e da kom bi da image no da no ti ajimi wo ani yesu ye bona se ne ba ko fe do ma de ni ma da so topic is a man-made religion against the great. Nasi yesu change po ya we bi na pom se on dia sempana po ya den e kana se as 17 2 verse 2 na said dia Paul tayo no okohia dem homidam yensa ekokanya ko pasam kire wo enya anya Israel anya Jerusalem amana memu yanko as 18 4 certificate bra yanko ye 2 no o se nka sai o no hunu yeda bibia o se po hu Judani bia ni didi akwela aye wonu ponto ofi Italy ba Italy yes ofi Italy shababu num ofi Italy kwaso oba ho nchai ni didi the prisoner ni yiri the prisoner yes kwa efise na Claudio asese na Claudio ohini Claudio yes Emperor Claudio ashamra to say Yudafo nyina Israelfo nyina omo free Roman me na me choye dabi omo free fa Roman ko omo free Roman man added the pom kwati home da so Roman me say o to history ni twena o ba adwene oh yes o se na Claudio ashamra say Yudafo nyina Israelfo nyina omo free Roman ko omo also mo free Jerusalem nko omo Rome omo free Roman nko ito ko mo ntan eti Paul eko omo nchan enam se odom adwuma ba enam se omo adwuma ye ba ko nti otro mo nchan ye adwuma otro mo nchan wanko otra woni omo ye adwuma efise no me entomanwefo no mo ye ento Paul we intent omo so nwi bi nti Paul ni omo tran ho da humida me pa cho da kwasiada okoka sem siadam ama Yudafo ni Helafo gidi hwe no cry ba ko oh yes one pe ba ko pe me say man-made religion against the creator be hu jira bia me e was me preach 10 commandment also want to one history dia ba ti anti we ase so just am yam bible na be pepper akeka duro kwentia yes moko suruwisa me di be fra na me dia fra bible ni ma yam na me dia saw na beti ase na no class I want ase oba piasa oh yes jeni na do beti ase na asem na gura no yes me mfa bible nsa no David hello the dynamic feature amen me pato abra phobia ni mela ne kate abaso nyago boy slap I mean singa ni de wa bi ani pa o amen enya sem gito wa bi ani e won sempa no yi pa amen se wa miehu nyago pon da ese de som eni nipa dia wa kriti it is up to you se be aso mre ni etie nyago pon de no amati be aso de ni akoso wa transfer afo asafo nim Enya mo wazo muka Holy Ghost. Because what is my father for more? Enya Holy Ghost na abeka. Holy Ghost na abeka. Because Bible mo no from Genesis. My year research I said me consider for say. Makuma ya wonya binchiro wada. Makuma. So what yake. Ebi ni baby ya so what yake. 80%. Now so omo tunu minti mo se Bible no mo kan omo ntia so say oh ana woka no. Mother church ni father church na no na help no ho ya wumitum na do dia wunyi no Bible no kose obadi ejira bebre hello the femi ko fa me nuano wa ma no ne emfa nuano ti mu fa ba ko pe efi yanko nuano wa ma no ne yanko nuano masa men kase jawa so na bra ma so na yo me church obadi ma in kase jawa so na papa obani oiva awie so obade yishira amen ene da nyina nsempa ode ma wo ma wo ne pastor mensa ne bible readers ni na awie so me giri se bible yi kasa kasa papa obade ntina ni ncho mo ahoden na da nyina fa kire e ma wo ma yentie
ensem ni hwegu se ya na mani agye se ya papa o preach we metie de dada ntimnim ne wo kire nyina ensem ni hwegu fa ba no gua wo motama na wo ye preach we na wo na mabonti na ni pante di papa ma bible ne nkasa wie ye da wase se ye bre nyame yuma ye hu asoma a e wo wiase nyame obade ba kopa ye som no e kwan tene ne fefefe wo ye nipa fa so anka na bra bonye basa nanso nam ne ba bi ne wiase anwoje di ne ade ye boni ye bi ntino asum bi ada ne wiase ama wiase abutu emenne ye wasum je obade ntene nim kire wie yi e won sempa de bible ne kasa we nya apostle Agyeman ne bible the man kasa nsi na ekate e wiase o mama wiase ye hu papa ese me ne me mati abro kire Ghana fo bi emuti kromo afidru December me yetimi twa Christmas tree ne dia besie dem me se me kacha me man se ye ni bronya ye ni Easter ye ni Valentine me man kan se odi enti ma ye de ye ni bibia me se ye ni bibia ye di obade ne som a ye be som ne homedan ye ni hwe papa nyame nhirawo dane dan nyina ni nkyerɛkyerɛ pa de ma wo ma obade enti na nim nkyerɛm ya we ma wa hoɔden awie minim se Bible na kasa papa hoɔden bi afiri mu bia nyame nya wadom na bompa se nyame betimi aboa ene nso nya bie san de abɛhwɛ wasene obade enti wanim dane dan nyina amen. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, no. Yes. To be so on Jaya went to cancel hallelujah. Oh, Adriani, when Nama was on your seche. Only Tias. And one, Yawanana, and what hallelujah. Ya try Yawan, so yeah. Praise, yeah. Hallelujah. Yeah. Was it the mediani man minty? Oh. It's why yeah omunim dia yentumi enkeke emu masters emu dia wo ho nenso Nyankopon edi ehinta semwe ehinta wo mu na wayi akire yenkokoa wayi akyerew na nyame namoso eyi kire nkokoa akaso na asem a wodi bɛn ehiama nyame honhom ehiama de honhom konkro no bɛka na koma ehiama de ɔka fiu na nyame atwusu ne ho bi sɛ oyɛ ɔyera ba asem a apostle OKOH de ba no wonti ase da esanse eye Nyankopɔn ehintasem ena ojine di edi akyere ne ma na ne eye nyame ma no omo no mo beti di apostle OKOH oka no ase papa nyame onhyiraw enwumre chese mi hu ne menye na mi hu ne menka ebeni nyina mete wonka na makoma ayema ebuso na mekra ani agye said ye me story no pa meti ekom wo yefunu ni mu no saa na meti ekom nyame ho kom so ewo mekra mu eti se meti won kasa na meti mu se mekra amen obade shabebre do adi we na ba sa Facebook we ni say Christmas tree na se kire ni say no ma menche Christmas tree no omu kotwa dua no a omu de worship oso hima no it will can the book of Jeremiah chapter 9 Jeremiah 9 na febra na femunyi we Christmas tree ni kire na we are not like kan second kings no enwe Jeremiah 10:3 Christmas tree ni si wono Christmas tree na eba no eti we wonu dia aye wo mu no one so much designing moon the 9 planets is saying na planets na kire me now so kan aye we man kan your friend saying kings no go okay my 9 planets in the back okay 9 planets no we are now the Christmas tree na ba na me fan kire dey bi wan kire go 2 Kings 23 verse 5 eni ko was one machine hama ba owia osenane ekiri nsoroma osuro asafo no planets nimu niam nyina no omo worship and omo dia to check sun god ye Sunday omo the man nickname Monday ye moon god, Tuesday pengatus, Wednesday wooden day, Thursday the god of thunder aprana bosum, Friday bosum kesiye friend frigas FRIGGAS, Saturday Saturn no to Saturday nicknames. Yes. Yansu yan na nanom so transimu se yansu ya abosom wo Ghana han no so Sunday no so mto dia akwasida ye ene omo so amani nickname ena juada fojo ebrada brapo ukwada ukuda ye ya wada sase ya
if you that for fear memory that no to din that part you for trade jump on Yankopos a trade jump on Kwame to me na dapa na I me na dapa tie me ye it planners no and when they do Christmas we no my Christmas tree yes ko trade the kind the book of Jeremiah 10:3 na planners no worship no ma design wo tree ni ma chirawo Minor trouble, dear. Oh, minor trouble, dear. I who dear, I who dear, I dear, can pay you, dear, pay him. I don't force it. I don't force son, what you money. I said, I know my design in Yemen almost soon won't say this can only get it all corner see or be at Assasso and then see office beer. And then dear, I don't say, oh, worship mass. And you design woman. Yeah. Dear, do on one. Otu knockout no ese to ko wiem na de celebrate awiem niema na wo so no etu be so bi so knockout na but brother patata na so light wo wiem hey na so light be so obi so pebete na so light wo wiem so light isu so kwa podo mutimi ya nsuru ma bi unya de Manchester pe no ye pe u jam pebete ti se star. Hey, hallelujah. Amen. You and we are Amen. Bible see, and your master say, yes, a man-made religion. You and we are Amen. Amen. Ebini, answer almost so. Not to go. Not to go you. To matter thing na almost soja. Jarm soja. What? Emma aftemore. No man aftemore. So me yam osuro hima. No man to so we some dey worship one ya. Osuro hima. Osuro dan. E dem dey osuro ni free fiti ase e kira wo. Say free baby aman wo do sa busum ban we di aman wo do bebre so tutuna. Aman bebre ne so no but ni dia se our countries bebre mu. Yo hu yamabo. Amen. Hello. 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 Apostle AGYEMANG. Yes, sir. Obuadzi Nyankopon nhyia. Amen. Bible kasa. Pastor Mensa na Pastor Kunaya na Pastor Chei. Pastor Chei. Nyankopon nhyia mo pa ewo djuma pa mo leye dem ma eweyemi. Ame aya mitewa me sisi amenyi mo wife na eteo. Ama meja asol kwa akọ because in some work on so day no aya abofun sem otu me ka de se ebo mpa na ka che rade de onfa obon nchewa ode obon na Adam bona wodi was your friend original sin no ode no be chew no the present sin so a chew na bona ochina ebedi no so ode a chew de da enti am Mr. Fathers Kobonika me you na member yeja na yemfa father for body. The last time I preach it came about we na me bisa there we no say enhye na ebia edi abenkwa inya heart ben bi na nwia na sondo na nnoma ono so ebona na heart ben ko choala na onu na no misrewa usisi anansia usisi wow Dr. Ben prescribe ma koto Andrews liver soil we dey nya advert na me prescribe adro bia ma baby misrewa ko doctor non prescribe adro ma e fa pe enkoyam wi na police shiawa untimi kan jesa me koyam kono asoniso kono uze abwano wanu asoniso pa je jese o me nwura na ba kokura ntoro kura na asoniso it say why is it TV na men shedam for so anyelo e ma nye kronkron ma mesle wa my doctor prescribe ma wa mesi Apostle where yourself medication one na woman wa dro young girl hello Bible readers because as we come Apostle anumre die o ma me ho adwiri me papa oba de unhira
omo ahoɔden na da bia na fa nsɛm ne brain but so me ho adwiri mi o me se me ho adwiri me hu ni amenye me da se ewo nhyira bebre se wiye me wu bie ni ewo nhyira wa Aisha ni Manchester Aisha obadi enka wati no hwe so onye wakoma so ade ma hello Shalom, shalom, Apostle. Yahweh, shalom. Nyamishira mupi, wone Pastor Cheney, Pastor Mensa, wayade, but mo bajuma pa, nyamishira mupi, wati. Na, any topic ya odiabe, me wonkophobia me no mo edebi ya give some time ago. And then there was friends was enforce me. Timianka sana media make quite tap warm cries. You see, and put the mianka sana mini meteti ombrita, meteti warm. Almost your moon ina who got kashi chiroma na say. And then dear one mamma full a what boost me energy. Yamin Shiramo, George. Amen. UK. Amen. Bye. Amen. Say George body in shall be brave. No kafo body in sham. Hello? Apostle. Yes, sir. Yeah. Master G, Master G, the Bianca, good, but Master G, very, very good. But Apostle, the way I was sharing Bible, history is at the Nano. We pass a Bible, no, a bomb, Bible, no, and your papa. Because Bible no ye be free book of NKWAGYESEM. Oh me Judas media book no say be brave free mo. And what dey me say I will come ho. Because Bible ni na e. Oba dey ad much na ye ba ho. Na ko ka say obi ye me say religion na e bomb. Bible ni na ntumi nya bomb. Bible ni nyina ntumi nya bomb. David. Bible ni nyina ntumi nya bomb. David. Bible ni me ma okra me fan church na kwa me highlight took it to abi Roman for ba power Bible ni be di om nsam om di tumi ne conquer Bible om na nam so no combine Bible na di om ye ni om ko Bible no om hunu books na ahya nkoma dan etia wom no mi sa books ni free mu anom se sante di om be ye Bible no Om ankasa combine no. The books no a yi free mo no so no. Enya dia aye secret o. Nyakopon expose wo. Yi free mo na Bible ni bia yi no apie. Ni be kotu bia kirawo. Yenkore the book of Chronicles 2nd chapter 29. Bible ni nyantimi nya bomb sa. Te Bible. First Chronicles. Na books na yi no mo free mo. Nya 14 books. Yenko. First Chronicles 29. Wo pese wo sua dia besua o. Me check me mess o ni problem. Because books ni nyina me wo. Me sua de me now maduma me o di me sua bi anya ye me na ka kire pan ye kwami nim sina me nim sina ma me Bible na oba bi enchire hwe Bible no yanko First Chronicles 29 Ohin David won sam kai no de di kan and de akire no hwe ya tron odi hunu for Samuel the book of Samuel ni PA David won Samuel appear we see a show the book of Samuel David homanum and no D4 Nathan nim nyina ewom first and second ewom any what D4 Nathan homam the book of Nathan no na akaseti ahye nkoma fa ntom wo yi firim and no the for God and God the book of God is what ma omo yi firim don't me gas Bible ne bom Then no more woman to me. Na shankoma a pointed drum ba on be yeni. Tommy so no, see a kikabum. Name a book we pie bankofo be hu ye secret more. E di Daniel no kra no bu mani gu Daniel no so. Ani se no krompo na apai o moto sa no. Mo so mo ante ase. Mo aboa no man tem wana se. Mo no mo ako. Daniel did you go ya we ye ne moa etomfu say ye moa raw entom chama ye ne be hu moa num ene be yi moa na di chew say ye moa hallelujah amen by when you get oboba mani bidin din edma eyomadi tom yi frimu you hu ye mabo amen young son God do have you Second Chronicles 12 verse 15
Rahab ya ho nsɛm kae. Rahab ya ho nsɛm kae no. Aka ne deɛ. Ɛne di akyire no. Ya tron odifo Simai. Ya tron odifo Simai humam. And odihwefo Ido. It is the book of Ido. The book of Simai. Also, no Bible na koko to a different book. Mutoma shada and study. Yeah. Bible na koko to a different book. Mutinu. Yifrim. Mutoma nim se be expose am. Bible num. Joshua 10:13. Joshua say obompaye mo wiatwa ne. Osana ne gyina ye. Ekosi se. Otona tamfo so. Onyekopo mo toma tamfo so wire. Ya twere wei. Sansem we obenya ne repeat, obenya ne nkomsha ya sha. Ewo tinfo the book of Joshua. Emu ne wo. Mpasa makwachire. Basa. Bible ne nye bom. Dabi. Kan bi o. Say mona mo yes Bible nyewe as apostle ye good apostle family good no emewi bronya akokọ Dabi don't try nti be sero bebre meaning do mo yifrim na do mo yifrim no enye books a sabi previous mo yifrim a untimi nko heaven na mo ye books a ebe yi o madi it on be yifrim Numbers 21 look at Numbers 21 Yakopon ma akodi ahomra it one can awrade akodi ahoma Yakopon so ma yisa fa akodi ahoma yes yifri ho and man kasa ko hwe nobody creating Roman soldiers what do you remember no mafias nyina wom to mo mafia in the Jesuit what do you remember 2 Chronicles 20 verse 34 Jehoshaphat besra wani kuma ka kire me mepon Jehoshaphat ho sam ka ye enen no about the adum betam no mitimi toy me be preaching tin ma potam no pa maybe that fam be so that fam da ye beba na ye we enen kwa TV for me cham tam ni bi Jehoshaphat ho sam ka ye adum ma tobre no edoso nti hwe no wa fe na Jehoshaphat masa hwe babu no mu yanko Jehoshaphat ho sam ka ye aka ne de ɛne die akire no hwɛ ya tron Hanani ba Jehu ensam huma Jehu chro book yes the book of Jehu number hallelujah amen atinya botre na jai dia oche mu chocho bikote chimamfa na mama metrata social media ma ewe bia o me chewsa me no me se me nye debate wo so awodi won ko be debate no me ye debate me catch your plane me tusen me wini one me nya bisa we na wo kan ya say me ma answer wo yi anoji tu say eyeko ade na maka no wo ti ase say matiase answer them jama no correct pe no afewo say na me hama boba ko so pan ashenso dia tu se ba ko answer me asan to aso yes ti be wie no madwiri say tu ntimi sa amra we ya share I don't have time. Oh, that's all. The be when apostle person I don't have time. Me say me mra na down. Usu beti studio me wini case ba ko bia me to say. Odi buy a church na me nya ye wo give okay say no church mate wana say ye nto aso no me nto aso. Me to sense ato aso. Do sin to buy a besin sankrata. See to sin. Twiru sin ba understand. So be debate bi but wunni nkofo bia mon konhwe na mon koye na me I don't have time he dey dem bu anytime o force me see enye so dia na mbe dwire wo se gasa jima me de hama nke 20 million mo hama because entini entu ese ewura ohwim ada se ni bon say yakima entini entu na ese wo so hwen let's start share debate me no ye debate ba kwa unko debate bi o cause me proud oba dia man ti asemra amfa ne wose me de hin wo so munyam na me preaching so ya wo dia asemfa na asem ona nyina ko hello da me fa cho good evening na ko kuna so bien kan we da wase pa ne won church amen na ko kuna fa wo so agiye no ma free akwam bebre mu na ye nyema bebre na ye nyem se ye bono aso so na ye frɛ mo so se Christopher de kwa sori ando pa wie nyem me aye nim se ye Christopher ye won church mpo de anka me de asem bi kwa wo ka ko me ni se asem bi se kwa wo Bible
me dem atie wa be 3 years ni ku 4 years ni me show YouTube ma hu ne ma be bre yankopona fa so ma assistant free ni me pay mo na da mi program akra me won say me any have me won ya ni asori bia wo ha ya Saturday am sorry nti wo church so na se ma tia ma Sunday asori no kono na ayemi problem ayese matina fia me nkwa asori ana ba ko so asori wa so ya Sunday asori today ya wa ya bo adomano nti wo for Canada o friend no man e wo na unsadeka ubehunu on e o kwi Italy so abehu ana aba US so abenya ana aba UK so abenya oba Germany so abenya e fe na France for omoboabo omo ano e fe na Belgium for so omoboabo omo nti mami hunu ba bia wo e bi kura na okura ba bia wo no ne bia benya ba bi nti no me mema bi enu a wato no ho agu o fia obetime do Sabbath because home de do ano pana ya wo bra me de ko platform so ntempa na no atrase ne fe ye de asamna ma utie wie enu abom paye uwia we read the Bible enu ano ko trambe bibiara Sabbath church bi kura o ma to mfidiem pa e ba be teachers be bre o kan ba na o kan na o check bi mu doctrine now na o ma ko wura obi oh yes be bre ko wura o be bre ni o ma sensan kata me di bi nkata ba betuka me so yam ba hyew bi akwagiska bi nyaska me chow me se me bi asensan anje bi mu so nkonsan bi mu so church le no so ama wura o ayom what do we have Sabbath church we are Sabbatarian now so we do home that now the church member ni nsuo mu 1 2 3 what come heaven yes unti baba na the member ko ni nsuo ma ja wo ba honhonhon dem asem na besa wo ka kire ni keso ni nyansa che Peter can send you Acts chapter 2:37 Acts chapter 2 verse 37 aso dia ba dia Abraham te ya no e wo makuma asem ni wo makuma ka che Petro na smafu akane say anuanum ye den Petro so ka che mo say mo sakra madwene munyina mo frini mo masu ense urade Yesu dim Peter den Acts chapter 19 asofu den verse number 1 verse 1 what eba say ebra Apollo wo kolonto no Paul echi amenti fiasa aseso obedu afiso obedu asuafo obi ka kire won say mujidi ya no munya nkonkon ana ka kire ne say yɛnti mpempo sɛ wo nkonkon do baabi kwai ana ka kire mo sɛ na dem ne Kobi ne faso bo musu. Amosi Yohane so say John the Baptist boy san ye boy yesu. Ana Paul say. Ana Paul ka chem say. Yohane bo Baptist bo adwen se kire su say. Munyi do di mani mu kan do di na chi ba na agye nkwan ni. Abraham te ya. O ti po asam no. Omam ho kwan. Ama ne bo musu. Ama Paul so bo musu. Ehye Yesu din point one ti ejaba no nkronkron. Ni pacho Romans 6:3. Romans chapter 6 verse number 3. What's mean ka say? What anasa when you say? Nti wo a wotie mi nti woni mba bi ebu asukọ. Ye mu dudu ye boy asukọ Yesu. Ye mu dudu ye boy asukọ. Ye boy asukọ he. Yesu mu na se kire ne san. Ye boy asukọ ni wo. Ye dunu nsu ma woni Yesu wu. Kwa wo boy asukọ ni wo. Ye boy asukọ ni wo nu. It onam owo mu asukọ. Ye dunu a woni Yesu awu. Esi ye ne no. Yesi wo ne no. Se do na ma ejana ni mo. Se do na ma ejana nyam so nyane no. Yesu frɛ wo. Ye beja free nsu no pe. Saa so ne na nten kwa fufu. Na na be na baby. Verse 9. God say Roman for you nsuo pete. Ene kwa de obade de atwe ochena meba. Ene woni se woni do mo de ba se social distance way baptism. Omo kita pistol. Yes. A nsuo ne water pistol. Tu maami no peja ba ni se ya. Na so for na nia pre ba gbegbo ko na ni eja pre oba pre susu. Social distance baptism aba ehu keke okita water pose te se we nu na father ni gina ewiase ye hu yo wa ma mo ye prum fam ewiase ye yes ye patcho ye go. Hello, Apostle. Yes, ya Nyankopɔn hyira wo. Onhyira so mame. Woni abusua nyina wasɔfo wa. Ya Nyame nka mo ho mo ho ban. Amen. Na bibibiara odi adua wakoma mu no. Amen. Yi efa ma wiase. Amen. Na sabi da nkwa ama no. Minim sɛ o ahenche bɛyɛ kɛse. Amen.
ɛwɔ nsɛm a utimi pɛ mu ka because bebree enim ɛnokwale asɛm no na nso so no ɔmo ntumi nka ɛyɛ nokore pa me Sunday asɔre na mekɔ na me kasa wɔ Italy na adeɛ kakra meka ne sɛn na yɛyɛ adwuma ɛwɔ baabi yɛ adwuma na yɛyɛ no mefa ne sɛ ɛyɛ council for adwuma ha na yɛba ɛsɛ fle bibi sɛ for adwuma community for adwuma na in fact one day na mnema bi didi nkɔmɔ alubusa me sɛ meyɛ kristoni anaasɛ meyɛ muslim na nka kyerɛ sɛ meyɛ kristoni ɛna obusa me sɛ asɔre bɛ catholic anaasɛ christian ɛna m so na catholic di enye christian ɛna ɔse daabi nti wɔn me gigi akyi saa na ɔyi calendar bi ɛkyerɛ me ɛna wɔkyerɛ me sɛ yɛka sɛ catholic no ɛno ne nye kristosom na catholic no ɛyɛ kristo ɛbɛto catholic ɛna kristo wuo n'akyi no yɛnyɛ kristosom nti man ne kyerɛkyerɛ mea ma meti ase ɛna wɔka kyerɛ me sɛ catholic no gyina hɔ ma edi ana domini ɛna BC no ebegyina hɔ ma before Christ nti yɛka sɛ yɛ kristofo a that means yɛnyɛ ɛyi catholic fo no ondo e catholic but christian ne catholic no gyini nyina atum enti no nkyerɛkyerɛ a wokyerɛkyerɛ no kware pa ɛna yɛne ankasa Sunday fo no kora no busa yɛ sɛ okay edie benti ne yɛsom kwasiada de yɛasɔfo no omdi anim no nyina ka ne sɛ Kristo wu sɔre Sunday quotation bi ani hɔ a sɛbi ɛkyerɛ sɛ yɛn worship sa Sunday yɛasɛm mo ka no ndi anything bi akora me ne meyere ye ho nkyerɛkyerɛ me kyerɛ ne sɛ no wo nkyerɛkyerɛ ne yɛ different because wo gyina twerɛsɛm so ɛna ma yɛ te ase yɛn nso so yɛ de no obi anu nso so obetimi agyina twerɛsɛm so so ayɛ dɛ ama wo nya wo ho nte ase ana bibi ete sa nti wasɛm no nyame nhyira wo ɛna saa Roman catechism book ya wo kan me ya nso so no saa man 7 no ma yɛ bi ɛwɔ Ghana kora nsa na me DJ Roman asɔre aba Pentecost asɔre mu deɛ woka no ɛyɛ no kwale turudo me catechism no saa busu no masua bisua kɔ akyiri pa amfa nsɛ man 7 ne nasefo wɔn Latin words ne nasefo nyina menim anaasɛ mekae ne nyina nti no deɛ woka ne deɛ ɛyɛ no kware ne yɛ bɔ mpa yɛ sire nyame anaasɛ sisi kura na mate ne mfa me ya no asɛm na kama koma me ho apopo nti ne sɛ deɛ tie bia no mɛhwehwɛ wɔ kyira kwan na gya mo nso so mo aboaye sɛ de bɛ ya enye nipa ne yɛsom no na bɛ yɛ nkwagye nti na yɛ de yɛsom ɔbɔ adeɛ no nti yɛda ase pii nsɛm ne deɛ dɔɔso saa aboa yi a woyi ne mfoni ne ma meni a aha deɛ asɔnda bia so metimi aka sɛ bisi so ana bibi ete sa ho asɔnda bia ukɔ Vatican ho si a mema kɔ hɔ sketching ne nasefo na asɔnda mu na sɛ bisi funu because Roman Pope bi ani hɔ a wawu asabi mprɛdu ya kwa kosie no baabi ni nyina yesi omu nyina asɔnda mu ɛna trees means adwuma meyɛ nti yɛ nsɔnda kɛsie mu adwuma ne nasefo kurum asɔnda kɛsie bia ni hɔ nso so asabi ɛna enimu mia nkasa baabi omu funu ne nasefo asɔnda bi wɔ hɔ a yɛ kwakɔ yɛ mu adwuma agye sɛ no cover no yi nkasa ni nyina fifiri hɔ ne asiesie hɔ ansana ebu onso mo abepagya ene na sefo nye se mitwa ndro o dai me wo video so o na yeso na aga kire me nipa bi ko me ne na sefo wo sha sam na ma se bro no ano so ontimi din die plemata intimi dase pi ene nsensem a na se enkyerɛkyerɛ a wo de abrɛ na nwumere no nyame nhyira wo pa ɛwɔ wasɛm a wo de abrɛ na nwu oba de nhyira bebre me preach me say it happens for around I'm around. Ana mama TV for so close to bibia na me sha ti wonya wa me make atem ade we nya de ye ko nto hwe masa mo adwenye sharp e ye nkwagye wati wu na se panyinko no esesa na adwene a obeye mobo adwen sakira wo enti na wo bidi akinye wu ho na wo kwa obese panyin bi besesa na adwene woni mpanyinfo bi a omo wo bi mu a mini bi di nkomo e bia ko grom gye omo ho anje ate obi se eye adwuma no oyo te se ne wako obi oye adwuma te se obi oye adwuma ovako e betua ne kaboso me asofo die no obi so wodi no o se adwuma no oye
nti wo mema ate won de na nti wo se de adwuma no yeti de yen akaso me no be ka kire no ko ti de mo bi sofo bi amfa ni divine adwuma no ti sa to this churches ni nyina o mu yusu bi fa omanak o chi kwasie asobi a Methodist for be no ya ma Matthew 3. Yes. I wanted the whole world. Everywhere. O me yusu Matthew 3. 2 years sofo ni go podcast say yusu John 3. You yusu asama kamato. You can't use it. Roman for the same thing. Omanak. It is all for usua de. So ko fa Bible akusua debi. Okofia usua ye den. Osua on fa nya dwuma. Ye dia brom say man Sunday Genesis 3, Genesis 5, John 8. Enu na da so. Nti obekwa na John 8 ni kura no. Okinkan fo di kan di ka kinkan to watwe. Ubechirim no akoda. Ubechirim no akoda. Yahweh nshira ye mama last two ne fe yenko ena de ebre no ya koma musadia mo pe Yahweh nshira ye nyina me da metie for da boafo ase nembo mu nka hu se me odi nkosu ya na ayo nkokomba me bra ni makoto dodo ne obari adma o kire me dem aba soma sene no obari adma kire me timra number ni 0242327172 kitwa bi ensa fatoso ye boaboa no a ye timi di aba na wo so anya more teachings na so di abobra se de be ya unkachi debi sabi mi huni anka banyanza fo wonka bi da yo want to na ni ma no anya wakoma so ade pa chama mi tu ni ngo. Hello Sabra TV so ba kriye bre nyankopon na yiwa ma wate o yiwa ma se o ma o maka sumu no o yiwa se bobo ma no na fa asampa na hinta ba burmu no fa kire woma papa no kroso already na yiwa ma ya awie brewe sa yera ba hinta wi azura amako e ba se woma na ne mana ma yera no bobo ma no Sabra TV so ba ka asampa ni enti dadi awie bre na great yawa wa yiwa ma ya danase papa inshiran kan din wa ya dadi emera na me fese mitusum na me fese ma ban kwagye mu dadi se ma hu Kristo na me fa Kristo dadi na nka ma ye nima yie dadi sana me fese me ko nju egu ankura nka ankura na ye ma dadi na nka ma ye de misuma gima home nka ankura nso me ko sa dadi nka nyema da ni tuatu dadi nka nyema da tu se hu oko nso na nyema oko nsu egu ankura nsu nyuna dadi de be nsu no be ma nyema de be nsu be ma waji wa home tadi da bana nsu no be yema wan kuno agi wa home ankuro no nyuna obenda gu nsu mara yema tadi na metusum na makase bia ma frisum aba hanmu tadi sana ntisa o awe be nyankopon na yiwa ma ya wate tadi hwo obi ama fri Kristo mu e ma frisum aba hanmu na yekopo masu ya bo masu wo swimpo mu tadi ya bo masu swimpo mu Hada gramenti da nan san ya an sama ba ya ji asoro na omutu ha kire my wife ana turu my wife ano na metiye amase ya boma so simple na make cartons metons ko minimum se de cartons daddy na miro no ebo no nsuo tinim ko no cartons na make cartons wa ko bo simple ye tieno daddy nyame shira wate the great year won shira wono babura kankan pastor Mensa pastor Che eno babura asoro fo nyina asoro fo mpanyufo no mu church nyina daddy ama mo Europe ha nyina papa ama wie bra obo mu nyina wo Europe daddy won shira great won yokase on fo bora dum so daddy dada nyina mitio de me call aduma night me ba daddy me betio mitio pa daddy mintime mfro ba na me say me friend ma che daddy me ma me seven wa me come obi so abawa daddy was on 7 person wo kana ma lanzo ahondi no say grade so moye daddy nyina nya bi nyemfa mo na fa sempa na hinta ba bu fa breye because o mana urade awie bre o ma fro no o mana awie bre nyankopo ya use fa brebe kan samraje hia wasem de bia nte say grade so moye dada nyina ede won sama brani atie ni tie sampa no tie sama so urade on kokoro madu no moya sama na o moya sama no de bia kan sama no de kan sama no so o moya na yenye sama no yefo amen oba de jeve bre no jwa ko so ade ma o seri yiri ko e bono eso zutrim kra wa timianka onu e ko boni swimming pool yo abegoma hello apostle yes sir. Good evening. Good evening. When you say Yehovah Adom,
Obade na dum di obia ho ye chia obia no wa kenkan fo nyina obade yawe onhyira obia pastor Mensa ana other pastor no so nyame onhyira obia yawe onhyira obra so for na enema bebre a okekan in fact me hokro adwiri me bebre me ho adwiri me enti asofo mpanimfo a sabi ebi anya 50, 60 to 70 years, 75 years or more Pentecost, ebi wo Anglican, other churches in Nimuno, Baptist, Triumphant, other churches akai. Enti omo nyina ya aware enim sa document a wo ka ho asem nyina. Enti still no omo ye hwe han hwe se ye nyina ye nkwohye odem sa akwa. Ana se omo nimu ana. Me be se ene na me tira so when some now can metia me hu awasen kura gume and my dina enti me kan metim say enti enkofo no sabi empanimfo na omo da fine no asofo no 60 65 50 years no enti omo nim document na ene o ka ho asem na na say omo nim enti say omo nim a enti omo ye hwen han say enti yenko asori kwasiada na yenko hyekwa enti emo so omo yasa de na say omo so omo anya de kura omo ne ni o because akra bia onya 15 years 20 years no so for enye nne na wo ka no station iso a onim me nim minim say ye beto ye papa ono onya 50 60 years no o se yenko asode eye kwasiada na eno na omo beto ye na me nim say document one man penifo be ni ga tro wasama mo penifo no nti mo nim say na de ntie na mo se no still an mama yem kwara ya ma no mo de be wura mama ya kwhye de a ene nyam betia ni paka o nyam betia ni paka papa nyam hira o onya o kese in fact what be ya dwuna ko se da somo de ene omo bo na ne de omo fa ye de mo omo na 70 65 years omo fa na omo ni kan kwhye ye nyame na mo so ya hunu de ye ni omo chibiem omo fa omo ko se ra so de ene meme nda so SDO asori bia ye meme nda bia omo church na kopon adwene e ka nyame asem e ka no krasem bia no nyame ya do nipa bedu fia ye nse de hu bewuram wa de hu ye mabo ye no wan go from fire to fire ujani anu ujani akoteyi enyane nko emfi frampa mu nkoto ejiri hello okay Martin what yanko ye fe koteji bia mabio nyesa betu am betu yako hello last one hello wait yeah hello yes sir yeah bajo kasa mitio kasa yeah good evening yeah good evening mitio yo we de madashi bebre me kasa fi Germany na the program na meto wa be jani sesi hello oh me pacho kasa wadaruma so the one from that yeah mitio yeah also we de nyamin shop won wa kan for no amen yeah the program wa me sesi in fact senia me ko Pentecost ba senia we see kanya me fam na ukotu bibia obekebia no ukotu fi Bible mun in fact it me come akoma me tia sisi esa be koda so no me te ho agese me ti sa ti osofo nyame nhira papa woni wasofo enkola ni nyina nyame nhia mbo na ye bompa ese lockdown wi bibia anya fa na next year ye bagana me hwehwe bibia wo bia now mabawa sorry nyagro amen nyame nhira nyame ka nyame nhira o Germany your branch of Germany into only was Germany na that's obadi shabe ebreno ayebi then ayebi enti enfensi wa ya amen so masene 0242327172 0242327172 kitwa bia nsa lamenti mbra amen fami nawo obari ya no china meti bi abra na nsemi titum kakra course na eba no nti onua anuane mu ahwe me dos nti e wa bi se jama obia na ebo me ntisa
intimuna abesua mu no mo yedua kroji mfama ebu mo twem ho pɛ na adwuma na ɛsɛ eti mo fan kama dwenwene ho na mo moa ne spread nkwagyesɛm na ebeso aba ma odabi obie ni wo hwɛ me ne no de ne ketewa kakra bi bewura nkwagyesɛm mu a obade yawe di na kusua ɛwɔ so no bɛhwɛ ne ankwa David a ontrene sanka na brabo na bibi nsanche ne bi ma na brabo unim menye so fa mbetna sane ba bi adanse David me so be bompa ma maboafo okukwam san so man so ma 70 metra TV so eni ma hodo na na makabom me pichi o radio so na ya peke di ko TV at the time no na ya fa ko Facebook side ko YouTube it is a TV ni kwa na me preach was na say me ka Facebook na me kwa translate me kwa can no me ko bikra me say obi kwa translate Facebook no sponsor na minimum the course sponsor no to data okay very good and so me ni na ka no me tua TV masabi tua ansa na ma betua ejeni nti ebo ba me di kum no ma nan enni ti be sremo so ma sene what na box na me bo come me was sponsorship 020 72 11 337 yes mo fangu me di nasi ti fo mo fangu no bi ahwe unso wunti me sane ana mo di account number no so ato be so send bibi through bank so a yawa duma betimi di ato account number no so na da wono EcoBank wo on mo abi opese en apostle me hu kwa me fa so ameseni mobile money mintimi nye untimi nye dia na ha wo kra na fa koto account because bibia yetua bia na yetua through bank we na no ano ye hunu di bibia betua fa bo frame na ka apostle bi ko ese amenwo di okoye unso abetimi aseni through mobile money no and down 0242327172 na man gu ase no fa kitua bi enso na de wo do nsam na ode ma oba de nhira asam na ba nkyai ene wontra enhwe wo so sa wonti ase be ya dayem ya wenyinu wadi emfasem no won chechero na tena se mase ansana wa base wiase tebufo obeba no no gina brane se odomberima a unhihim de biara da ewe mo wasene se berima no mo me gina na wan wiase pasamensa kasane yango yo apostle body ya won shall be grey orofo asam ene da ho no we de ye tenase adwen hu ti bonku nta no ekwa akire apostle wiase obi ada wase orofo person living ya wasafo etu na mo a ye regional headquarters ye wo Awoshi Anya Market ya Greater Accra Awoshi Anya Market ho na living ya we ye headquarters no ewo Anya Market ho na ewo your branches ni bebrebe ti bomodia u fire contact numbers na u fra ba mprempre die wo kaswale ni importemo a ye hiem ewo headquarters u ba bimchihye egu akwanmu a bibia ekoso kama to tie free nsawo nsum enenso mo am free suhum eni kukurantumi ekọ kufodi asori no ya we hira mebiri mo yade pa mo yade obade eda obi biara ase yewo tema ewo ashiama zenu eho ena yewo into frenia yewo ashiama zenu obatan school complex eho ena yewo domi yewo railway crossing yeni railway office no ena edi nhwanimu 2 free taifa pillar 2 ashoma ni na sifo kwabenya ni potemo a bomodi ase behwehwe kira kwan ewo domi railway crossing wo madina nzo a mprempren se ye hyiemu ewo headquarters domi railway no enye iwe omo office no ye wanim kakra nsa na so bi na ni omudi hwe ye de ube pan ye ho ansa na wakọ ye wadua na sipe ho na ya so dan kama ho ena esi bomodi a poku asenso your branch ewo ho tu fa number no a ni betimi akasa bomodi afenso ba bia wo pese ye di branch ni bi eba ho a odofo misrew titu temafo teshinungwafo osufo odofo wo ba bia obenya ba bia bomodi a na freye na yem boaboa akra na no ni nyina eka adwuma no no boade yawe obehira bebre tu wo baabi a yesra bomoden a wo kumasi na so wo baabi so a bomoden a na ise kumasifo no wono mo adoso nanso ye kɔ ha omuzi se wo baabi odofo tu ho ache
na nso bu ama Nyankopon adwuma no entumi enkoso na wabrabo enye sa de biarada momodia se wo pese wo ye advert e wo program si ye bo wadwedi hu dawro ema wa kwenya eda ho frɛ 0244 609545 0244 609545 now the product ni ba ye be bo hu dawro edi ama misrawo fa apostle number no mini afa number no na nenkyerɛkyerɛ we ahyase ni o Nyankopon ya adom ochina muso na sene a or the part 2 no ebeto aso na hokra ehu ten bebia yedui bomodin a we na obehunu se eye no kore se enye sikanti na papa no oba o se mumwa no na asem no emra tie bi no mo o se o wa bebo 10 million wa bebo say freyen odofo apostle okusi kitua bi anyeden ensa ti bomodin a na wonsu kakra won fa support no fa number no 0242 32 71 72 0242 32 71 72 and I say 0207 211 337 bomodia na wonsu kakra won fa pia Nyankopon asem odofo ewiase be edui Nyankopon ohwehwe menumi no boa na asem na ono so obeboa wo yewe wonhyira wo apostle Edase bebre me so be damase oba de nhyira wo ne pastor Cheji amen amen na oma eyokudro home na muslim echidom amen na on fire so amen emie ni meni amen yesu efemu die no oto ye nsafre ya enyakunta pabu a kire amen na se bra ye bra wi asese nkwaji amemu a ya bra to papa tia we hu ye mobo amen no nhyira maboafo ne matiefo nyina amen we living yawe 7 days Sabbath assemblies members nyina wo wi asafa na nyina you want to na ni mamo amen impanyimfo elders deacons pastors Sabbath school for nkola nyina you enshram ichia me yiri mi chocho bucho moda big ba ko pe obi nka no ye ma me ba ko pe moda big ba more than one moda oba di enshram yes so what di mechi aso masenya bedum pensions we oba pa mini bibia meka ye yiri no musuya no Nyankopon enshram aha ye yiri no musuya so for no so yiri no musu no munsia ye ma me munsia no maye munsia ha no tanse oyo baby anka me kofa ye din che na se me pese me yesay ultimi yes ani ni David otias samanas sanity ya we nshira me mpanyimfo wo ebegina habo a me chia Mr. Pente cameraman anka Sarge 1 sound engineer minimum di America Dixon yes Evans ye we nshira mo nyina MC afose mo oba di nshira mo nyina san say manya da je gina me so na me ba na me to airtime no na ya ton so ya sa je bia ma o na me di bia chem the next time ye me dia chem no me mfa check da bi ye be ji ade ye ti du ba bi na me to na anso a na makai say ye mo adoye say me ye mo adoye because I can me contented but me dia chem mo mfa ewe nshiramo amen so body na me so na me timi ayemo adoye ti du ba bi na mo chire mo kai ati na diama ne di agro ya we nshiramo to de bia na mo ma me signa nyame asam ye kan ya wati nye entertainment review nye sam adi besi mo so subani na jina na mpacha wotama so nti wa okagu Nyankopon ni paso na yama and then so ye ade na me so akọ yo be kare so suma me so me sirawo funi to badi ni madam as ya we nshiramo amen nshiramo nyina amen atie foni agafo nyina bye bye ya we nshiramo you ebusiafo ide radio sumdwe eche obi biara esama obi biara akwaba edi ba enkwagisem dwumedie abribia apostle OKOH wadi bre ye ewo 7 DS Ghana TV eso empenifo se die ofudua pa ena ye